Sao foi le tu malo vai mga tasi. Le mai ta watu e ova masalo la tala tala tolu se lau ia le au Fiafia fa popoila ia male au tapua ia pola tau fo isa tua atu le tato au Fiafia le ia mata ina fo ile tulanga le tawalunga na fa pe foi ona Fiafia Mai ia le fale tua le palemia ia sa fo ia wa olona foi tu malo le a se le lava ia mai tau ia e ela se tape nanga fai ngofi ba ole tu malo le fai tolo lo wina no ito no le tu malo le nei ia lo no winga e fai nga tau no tu wa te sia funi do ese no ia me salo sai ese no fo nga sa tape vai ta se la tu tape nang ia o ia le la tu siva le pe vila ona eta wa ia ila tu le leite le tape na ino meni o siva salo ila tu na sa tele la tu sa o tape nanga o fa mo nei e pe yona mo le mawina ma fa fonga fo ia te ita o tatu tu no malo vala aulia ia ili tape nanga o le siva ma ulu sa tu pata sia i pese ese fo i pe lima pese sa siva ia le mana ia o la tu tape nanga e pe yona mai atu ia ma le la tu tau runga le ala wa mai tau atu ia o la tatu se e fa fia nga munu ia o Fiafia nga lau tongi ole fa na tuino tu tasio ni tu sa le pese fala nga no le wata pena mai na nga ngai fo mau numero tol ia masalo e mara ia foi le wata tau mau na mea na tawalunga ele tumalo le fionga ele li palmia le lava to telefo ia le tumalo nei le va ai tu ia ia pe mai tauina i pasi foi sa mo di mai ai ia le ala ua sa au ni atu ia mole lato wa Fiafianga ia pe ona pena mai ai ia Fiafianga mo le ole pese falanga no mo lato tau walunga ia ona tatu walo foi le ia I por kalame o fai o le tuina e lalo le tanga vai o tatu atu mara ia foi le seu tasi le tawalunga mai upolu tasi tawalunga mai le motele salafai le voa manaia le paleni le tulanga ia wai te vope mai ia salafai ia pe ia wa le tulanga na fa pena lava ia tato swai fuanga nei ia male upo foi le mele le mo upolu ia le foi mo salafai mai mo mawina li seule nei tula le aso le mana ia mai ole mama le la wa fa pene tele waso wa asalla mana ia le pai mai ole savili angi mali mai ole savili tai nei munu ia fa pena foi le au mai moa ia le lava to fi mali lava lalo tato fale tapo le ni ia wa fa pito mo na ia tato au mata mai mo ma watu fo ia ole ia nei ia nisi foi na malanga mai atu no mamau ia wa mawalunga e lava le leita ia ole wa ingare na le lo ia le malai nei tia fau e pe ona sira mai ia le tato atu o halo mai ma pena mai ia nganga I fo mongo tolu ia poli tu malo nganga I fo mongo tolu ia mole la tu Fiafianga ia ua saunia ia mole nei foi vaenga o tato por kolame ai fa malo la o tato tuno sila fa fonga mta po mai mo te malao ia mai mo mai tato fa salonga nei le lava ua o tato tau mai ia I le fa si uio fa mo mo nei ela ia tato fa Fiafianga ia por kolame o lo toi ia mole aso buri le nei o tato tuto tasi pi ona fa na tuina ia au ta pena pea ia le tato vaenga muli nei ole nei aso ia le tulanga le tato launga tongi ia ole sile vaenga olo
Whaatalitali fo ele tu atele. Saolelei lava. Wae sewe tau tia fo tūlanga I whailonga tupe ia ma whailonga o tātou. O le mana yo whailonga tā penanga fo ia le tai ma le komiti fo ia o tuto o tas. Ia I whailonga sa whapea o na maua au Fiafia. Ia me se fo ia tātou whailonga ia tātou tunga whautase pi ona iai. Ia wane tele a fo ia vaenga sa lautongi ia. Ia o loo tātou vusia o malava. Ia I tā penanga whamonianga tautupe, whailonga tautupe. Ia o loo whapea o na whatulanga. Ia ele soa komiti, so whatase o le tuto o tase o nei fo itau sanga pi ona iai. Ia, a whai o le whatoa e maua mai a tātou whasalaunga tu sa o le nei vaenga o le aso, ia, o le taimi nei, ia, o lo o tālia tā penanga a le tūmāloro nganga I whamaunga numera tolu. Ia o le atou lea la a tawalunga iai tātou whawhiawhianga. Ia, ma le pese whaleanga nu o le nei, tuto o tasi, ono spulwhātau sanga. Tasi o 5.3. O lua lua 5 tasi o 5.3. O tau sa ili se sa mo lo ainga. Po tau sa ili sa masini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga ale kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu ma lau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le titongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatuatuanga I le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papa Toi Toi. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Tātou whaamanato le vaiaso o le ngangana Samoa I le Air Veni Pacific. Whaatauso la e au lele lava. Matango fie la e lei ese, whaapea o la tau I to tono le tātou whale o loa o le Air Veni Pacific. Te tala I le asunga fuanga I le asafareile, mai le se furu I le tai au anga I le ono I le afiafi. Asu to anai I le se furu I tai au anga I le wha I le afiafi. Le Air Veni Pacific. I le Auckland Airport Shopping Centre, wafsanga I tonu lava ma le whale ainga o le KFC, lata ana I le warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele.
Ai bale wate le wa toi luas fun tolu minute tale o le tula sumal tasi. Ya le tau foi mala udanga si fonga de Samoa tasi lima tolo a momal proclame Fiafia Mai. Le fo fa tasi atu tau tu ina tatu wa tunu ia ile nei fo itai o fo mali ya so ma tango fie. Le aso wa mai le tu fa popo ya so to se fu mo tatu wola. Wa fo le tatu vala wina yo tatu tiute mo tatu fai valo filima pe onan tatu nga ruwe ai nei le tayao ma lo la valo sai ma lo fo la pale ma lo fa ma los tiu te mga luenga mai mesi foli tapo inga maua na tatu to mam tina ma tu mo to malawa o finga luenga tofi le tu e sunga fa fenga nga so se fata fai taulanga fata al fatu le po kalame Fiafia Mai le nei fu tai au malo la valo sai malo fa malosi to no lo manu yeme o modelo fo moleanga le tua tadia po kalame le tu le Samoa pe na ile po kalame le maru le tai au inisi fo tatu po kalame oto ia pe ona ia melo tupu mai im o la langi melo tupu le ia tunu ta se foi matatu tala mai Samoa pe ona il tatu po kalame le maru le tai au le laua tatu se mai le ia sululu ia o le onga tonu le vai se fi au manga luenga le fo fat si mai le tu mana le fionga ngal mana mai fangalona sewi male tu masana le tatu fa il Pacifica Family Health Group longo po ili fo le mamalo tatu watnu tu lango se fo malo loina e mai se o fa manatu ya male tau ngolongo pe ya oe wa ia lo se fu malo loina tau on tau si le lo se fu malo loina tau on yai wa talo fatu ngal mana le tau malo le se fu mo dia malo fo lang ma ya talo fatu fo ila sunga te ni tau fo ya fa pena fo manuia fa manuia uli maua fo i nei ava noa o lo vai e pera lo maua e lau tunga i le soi fua manuia nei tai a po te tia vatu fai fo i nei tu la i le patalo fai pa ia ma le malo Samoa o lo maua mai ta proclame telton ia lo fa pena fo i na manuia o mai o lo maua mai ta proclame ia ma te lava i tunga i whawhenga inga mo la tau whautua le pa ia lasi se tato watuno ia talo lava yo e fa bolunga pele vi inga male fa taile tatu watua wana le se no ia le mfai ona te fa o wina le tau la udanga pe ona yai a me se fo ne proclame taua tau longolongo ai le pa i molunga le tatu watunu tau se ino se fu malo loina tau ona yai tatu le aso male aso ai fa malo fa tai o leua tatu ye nei tai au te lo fo ye tele nei vaenga tau na fa manatu di tatu watunu fa pe fo le tau tua bala udanga le tatu fa mai ya e tau fo de fa manatu i vaenga ese ai mai se o tu o au kilani o lo ye tatu fa mai fa em fai fo no so sani mo tatu watunu e to telefo ila to wa ngal mana te lo e le o tau sa il fa mai ya ngai au lewa mautu di tatu udanga mo tatu tau tua ia so sani mo tatu atu la fatu ia lo fionga ngal ban nei tai au ia faftai a te tia ia taktono foi le pote lilo o lo tato ia nei vai ato le fa tawaina o le ngana Samoa ia e me se foi le ngabatau o fatatia mai ia e a mai mau tele Manuia o le no, ia taktono foi te le lava le winga o le foi fa upunga. A tu mai foi ai mato, ia o lo o iai e tato ofisa tu tono al so fua malo loina, ia o lo o fa tafe mai e foi na ia fa matalanga ia e mai se foi ia information e tawana fa astoa atuanga i lau tele o le tunu a wali so fua manuia a tono o le tau so ani mai le o le nei fo i nga batau o le nei fo i vai aso i le ta upu a tia pesa o no o nga duenga ma le o nanga Pacifica Family Health Group ia o le whaalau teleina ia ai mai se fo i o tau longolongo o nisi fo i o nanga o lo o avanoa mo to tele o tatu atu no ia le ngata ia Samoa lava ia ala o nanga Pacifica Family Health Group e mo tangata Pacifica mai so se atu no o Pacifica e le ngata fo i lea ai mo so tangata mai wa avea ma siteni ia po i la to po i wano fo mau ma avea ma i tangata anu
o Aotearoa ia mali ano lava ele ngata la ia Samoa ia ai o to tele o ilato o nanga ia tato o nanga ia tatonu o nisi o to o lo fa ponga mai ele o ia ini fo mai penta ua a tia ia le ava noa ne te le fa tato pal mai e mawhai on to wo o anga ia e tau te le stalai awa ai te le i anu anga i tonu o pal mai te le iei au kilani o miro moa ia maiti ma wai tekui e tau lava o na iei lau numera lea e identify iei o lau numera i tonu o pal mai ia iei uma record ma mea ma whapena o ila e mawai adwa le stala ia oe i se fo mai whale ainga ia e mawai lau mira na o lau mira lava la na e mua e ala tu au kilani pe awha pete o iai o tāpā e iai tau NHI number ia o le number la le na ia ale o le atu maua e pia ma avea mau numera a wasto te au nan lava au ananga lava whātou pua maloroina a te tia wa iai tato au ananga fōu lea ua a matanei o na whalawiloa ele Pacifica Family Health Group. Ia, te tono wa lewa o na whafonga fo iele atu no o le au ananga lea o le bowel screening. Por su eina o le kanesa o le tau whale pe a wha wa iei le wha Samoina fo i o lea i tūtino. Ia, ai mo le whafonga anga lava, ia. Tu lo lava le whafunga anga la tunu. Ai lea o tau mawhai i tau whawhengo fie i te tūlanga ina ia mala mala mātili e po fea tonu lava. Wai la tau wale o mala mala mai te upule tau whale. Ia a tonu whawhengo fie. Pe a whapea o le ala fe au mamao lea tu lo whafunga anga ni le ni tae au. Ai o ina i le a vaenga leo le tūtino i tātou o waiel tentonunga tasi le vaenga o lo to tele o tātou tangata ua mau waiele toifua ona o le kānesa mai le tūtino lea o lea la lea fo i la o mai ia i mātou Pacifica Family ina ia mawhai ona mātou whaalawiloa whaalawe i tele atu i le pa ia ma le malu o le tunu ia nei au o nanga a wā foila wa lewa na ia nei au o nanga ai se a o mai o tatu tangata e whao ngā e o e whaia latu su enga ai awane i toa tele o tatu tangata wā a fia ai o le whapea insi o kāne saro manawa ia ai le ai e amata mai i le tūtino lea pe a e a titila lawanga ia o le itu o le ala fi au mamau e pe ona i loa ai i tātou ia ai se a te ala wa wha ilo ia o le ala wa tau i wha translation for ia le o fita tuk fo maloloina ia o kani sau tau whale ia mo niti lawa i le o malama po le ala wa lea wha upunga ia pe wa mamao lava i tua ia lea wha upunga ai leo malama tele. Ia ai o le kānesa o vaenga leo le tina. Ua tele o tātou tangata e mau ia ola a lea whapea. Ia i si ia leo whame le kānesa o nanawa. Ia i lea ia mua e so o tino malama vaenga maa ia i le tau mai le ala ai i o atuanga i manawa i mau atu ai anga i tūlanga lea. Ia tasti la le tato au nanga fō wā tia ma o le fō wā mata o ngā lulua lau whai ngā luenga. I le whaalau i loa ina. O le fō i au o nanga ma ua mawhai nei o na mato o atu. Po i ai lava ia se vaenga fō i o tono le tunu nei ia te Europa tono au lotu. Ia po mafutanga fō i ainga mafutanga tina. A whaina mau te ola o te tati ka nisa o manawa. Ia, longo mai e ma whai o mato a tātou tatami noa. O le tele lava o tau a tonu ua maua i tonu
o tau puta meli. Ia le envelope foi la lea o loo ia tonu ia le tamai container ia ma mea uma e avatu e te alua ia whailau so suenga, whailau test e mana o mia aising na sample mai I lau whea mo mau tu lo wha whunga ang. Ai e te lei lope wha whea o na whai po le alis tu langa nga ia. Ia, o sa telo tato was senda tu anga ia le kit le ai le ai ma te mea o toi fo I mai o le alala na o toi ami ai o I mātou Pacifica family alolofa mai o to tele o tangata Pacifica o mau ola I ni kanesa ai le o to tele nisi o a mai ala to suenga wa de te nunga a vave na maua o le vave fo I le ngatonga tia ele mawhai foi ona te sono watu ia le kanesta pe a whai a mata mai ia pe a whai foi e mawhai ona vave maua ia tasti la lea o nanga tia na no whapa ia tuanga ia o lea o iai I tato wa o nanga ai a whapea o whaponga mai ni te lato o ta iulu I mafutanga a inga nuu e kalestia. Ia, ona longo mai la ia lea. Awa e moi, o lea wa lewa na autia po kalamin nei. Wa lewa fo into whaponga anga ia. Ai le o mala malama o tato tangata. Anga ia tūlanga lea ai aton. A o mai, ia o mato wo o tulo. E matua whaasino le atu le whainga le ket. Wha o ngā ina. Ia, ai meiste. Le tuai ngā sample o le mana o mia. Mai lau whea mau ia ona tuula ia le tonu kon ia ma stenda tu lopo whea me awe anga ia e tau ona loa whai e whatau no uina uma ia ma alatu ele result ia ti oi wai tati ne ka nesa tia e tia ia ini ona unga e loa ngofi ai wa e la vea te ilonga lava wa onga ia le kane le whaktai loa lea ia wa ieni a unga e whae loa mai ia te oe e iei le me le watupu le tūtino leo oi pe whae longo atu ia wa mamau le manawa le tala le manawa ia pe sau foi wa filongia ia le whea mamau ia matulanga whapena ia onga I loa ina ia le whamai nei ia le kane so o le tau whale pe a pa Samoa le wa nei ia po le kanesa foi o le tutino le tau le ala fe au mau tu lo fa funga anga le tunu pa o fa pe tili le lava no fa ngale ngana tu sa ina ia mala mai tato a polo kalame ia le ngata foi la na ia wa ia foi se o nanga Pacifica Family Health Group o terminei o le ua atu ai foi leo whainga ruenga I a inga o lo mana au mia ia le tasoani lea ina ia maua I tono mauta malawa ia le mawhanwhana ai mai te lava o lo o ia I tamai te la iti pepe ia matulanga whapena tala noa atu ai me tau ono whai e landlord ia a whape o lo oia whale moi ia tala noa atu ai ia te oe po a po inisi au o nang e tau ona mau ai le mawhanwhana I tono whale ia tasoani atu foi ina ia blankeke ai mai te lava mo tamai te la iti ia tasti lea vaenga o lea e iai I le taimi nei ia ma au o nanga le tono tato whalmai ia e wha lo iai a tato fo mai o lo iai a tato tauti mai tui pui o taimi nei wa tau ona a whailo tui pui o fulo o lea wa timu ma lo mai fitu ia inga le tau a wa tau on pui o e mai fulo I le whapea a umalo tui ia ona le fulo waila ia lea lei a tonu e maua o le fulu ai o le a le o te tūlanga onga e pei o na mawai o e pea e ni monia I am tūlanga whapena o le taun whataunu wina o malawa ia tui pui o le fulu o lo te lele a manoa ia whai loa mai iai o mai foi o lo iai ia so loa uma o lo iai ia taustau fua
i po se i mangele o iai na e fai e tuinga ia solua uma a solua te tas o le vai aso te vangana lava wapa u ia se asto malolo o na le iai la ia le o lau fai ngaluenga ai wani na e wha o ngani na ko ia o nanga fu ai lo toto fu ai lo suka ia fu ai malo mamafa po ani se me tala no anga ia a fa pe fo e ma wa ia tau kit mo so tu enga o le tau whane pe ona o tanu no mo alu ia ina i teine na i tau tuifua e ave ia ma wha matala ia i wha sino le atu ia po le ali me tau onu whaianga i kit ne o le o ngā le o tastile au nanga o lo o whai e tono e ka le tia wa ia i le avano i le aso o le vai aso e tau te le o ai anga i vai e foma a alo o ia le au o nanga le atau tuifua e whai a fua ia tui pui ia maso o te whamatalanga lava ia o nanga e te fia mala mai e ola i vaenga le sa o tani no mo atu ai atu ia i na ia e mese fo i o tau tina ia tina tamai ta i la iti tele nau ia whaama i lo o mau ai tatu mea lava patino mo tina tamai ta alu ia i na whao ngane au o nanga tau sufua wa uma na o ina le ia mawhai ono sosoani e tua ia ti utou ia ai mo niti lava whamtalanga tia tato telefoni o le o vauti lau tolu lua o tolu e te mili mai iai a whapea e leo mention atu pe leo ta ua se o nanga al Pacifica Family ai iai se mea o e manastu anga iai e te fia i loa really mai pia ina ia mawhai ona whasino atu po fea le o nanga i tago na ia luanga iai ia pe maua fo i a mātou mantua o lo o iai fo ia tato whalitalavai i tono tato au nanga ni e mawhai lava tusta pe te le stala ia mātou ai a papia e nea te nofo la tanatane e papatoe penriua ia po o waimahi po Macklendon o lo o iai au o nanga ia ale pharmacy ia whai atu anga iai whai lau fo mai a velau script te la tanatane na ia whali talvaina io na e hana ia le piki ia rau ia whala au e te le ta wana mau i me o lo o ia lau fo mai ai mo o tau ia whatawa mai Samoa ele o iai to fo mai tau te le talai ia o mai ia mātou tato wa Penrua 136 Penrua Queens Road in Penrua yeah 32 King Street Papatoi number 5 Waimahia Avenue i Clendon ia po Weymouth ia malalo Ross Common i Clendon Shopping Center anga ia e te le stala ia e la titi foi lava tutong awa titilo anga tutong ai titilo ile maintaining o lo te fua malo ina ia maua malava ina tato pagma ia ia foi te fia vili mai ia vili tato numero na ia ono faila ia le ia tu ala numero ia kalman o fia tal no atu ia ono faila le ia tato so ta ia te tia pe ia lava te disi vaenga Le ai, wha malo atu e mole atu alang wha te tere lava tu langa le au nanga mali tau tua le tātou atu no. Te le vai ngalo wha manatu mai e mai se ia ngase te iloa e onga. A o leo wam whai ona wha manatu mafso sani te le mo tātou le nei vai taimi. Tā uala le tau longa fui lea. Langa leo mo tātou o mai li te le fui e taimi e wha tamalai tātou. Ia pe fui taimi tātou te langona i e ta e le te tau. Ona tātou e vai fo mai. A o le mana i le whamanatu ma le tapisa pe o le tāpo kala me ilia vai aso ma le vai aso. Whamanatu ai mo tātou. Nana e maua se vai ngolu tino te iloa lai te iloa e te tauna e ale vai fo mai. Vai le fo mai. Au ni tātou no whai. Au whi ni tātou wha tamala. Au whi ni tātou tāu fio fi tātou manatu mo tātou langona.
ia ai whaalongo atu lo wai mana umira fisosani, vai lo fo mai, ta siari ki atua, vai fo mai. Al telo vaenga leo mfai fo manino le tapo kala manita ya hongal mana, si vanganda si vaenga. Le ai ta lele la wala ta nga tia pa tai mo lo after to ani mai po ia mal fa manat wa ta tele ta to ai metse lava ia vaenga o tato tino i tu sa ia matulanga pa pena e pe e pe na awal to na me tasting ni tain ai ai lava ni vaenga foi vai atu ele masan ia unga te kloa pe te fate i ai oi o le wa i loa arwe vai foma afa pe te ma pe te matamuli te noa pe le fole na ngana e kwa matala ai este me la wei e taustu fuan e mawhai o na tato tari noa ai tato ngana ale ai fato tai mai ia ona o wala tula ia le tato foma pe afa pe ele mawhai ia pe le titi fo le ngana e fa matala ia unga o ia foi vaenga ia malo fa no lava man tua tato numera man tua tato palmai man tua tato pui ia yo avel fa na fa tau no ala to pui ai mai te lava i lato wa atu te lua tau tanga e tawon fa tau no ina o malava la to pui a nei tu la ia o fa tau atu fa tai tia mo ta proclame ile nei foi vai ato e tato to pei loa il vai ato ile lo fole tu ia sui fo Malo fa te tele lava lo fionga ngal mano le tapo kala me fa soa tau longo mo malo le tatu atu mo ni fa dia se fo mai manuia ya le lei ole te tole na mo le unanga le tatu Pacifica Family Health Group tau longo mo se fo malo loina le tatu tau ona yai e le mo fa lava tu ua le tau tu mo le unanga tau si soifua au ila tu nga lue ya o ye ni to mai fa fo mai watu ina ye le tu o la tu fo nga luenga e le mo ila tu le lofa a e lofa e te tau fesi ngā ruenga, a e alofa, te tau ona e tau longolongo, a e alofa, tau ona e fisoa swani. Lea lalo i ilpo karame, o lo tui na mai le tau tuamla uranga le tātou Pacifica Family Health Group mo tātou i vai aso uma, e wha manatu atua i te tau ona e alu e vaai ia le foma. Whaatasi ai, o leo ye ia le tau tuamla uranga masani a le tātou whale mai. E le te le tau alu te na tau no fono fo isi falma le ai le o ye la unanga mo tau tu al Family Health Group i na i Papa Toi o Penmiua o Clendon o Manuewa i Waimouth ia o ina halo ia tatu o unanga mo tatu tua pe le fa fonga mo ia le nei fo te mo tai out te mo wati le o tatu no lava le tu la sumo tasi sma fa fonga i tatu telefou ile ngana Britania hey oh. In this update, the revelation one of Chris Luxon's staffers received a lobbying document to their personal email is setting off alarm bells about public accountability. The now former employee was sent a briefing document by Fonterra relating to the case brought against it by climate activist Mike Smith. The Prime Minister says there's no reason a private email should have been used. Labour's Ginny Anderson says it's unacceptable. It's really worrying that the Official Information Act, which is there for democracy and people's ability to see what politicians are doing, they're hiding from that by using their own Gmails. Up to 500 schools are set to get new solar panels as part of a $30 million government plan to cut energy costs and boost resilience. The Solar on School scheme will start with 80 to 100 installations over the summer holidays. Jamie Cunningham's at the announcement in Christchurch. Energy Minister Simeon Brown says the systems are expected to pay for themselves within 7 years and save schools up to $8,000 a year on power bills. Education Minister Erica Stanford says it will free up school budgets for other priorities. The rollout's expected to be completed by 2028.
Predictions of a better customer experience with the merger of two banks. Heartland has struck a deal to buy TSB for $620 million pending consultation and regulatory approval. Massey University banking professor Claire Matthews says customers with both should benefit from products or features they don't currently have. But there's also the risk that some people might decide to move banks if they're not happy with the merger. There's nothing in the merger that would suggest major concerns. I wouldn't expect it to affect huge numbers. A small player in the grocery sector says they're starting to make real headway. The Commerce Commission's reporting major supermarkets still hold a tight grip on more than 80% of the market, but it suggests we're seeing more independent grocers entering and expanding their reach. Kaiko spokesperson Ethan Vickery says the way the system works can often be a strength. When you're talking fresh food and fast-moving food like eggs, dairy, meat, produce, it's actually not an advantage to have big infrastructure, so it allows us to move more freely. That's news. In sport, the start of final preparations for the Football World Cup for the All Whites with this afternoon's warm-up against Haiti in Florida. Defender Tyler Bindon believes the match will provide an interesting benchmark. I think it'll be a good test for us, another World Cup opposition that we'll be testing ourselves against, and, we can only get better from here and hopefully we can start on a positive note. Kick-off against Haiti is at midday. Former All Black Ma'anonu is about to end the latest chapter in his incredible rugby career. French outfit Toulon have confirmed the 44-year-old will depart the club for a third time at the end of the current top 14 season, of which they have one game left. He retired from international rugby more than a decade ago. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Lewa tolu minuto chene ia leitu la sumal tasi dungal tau chuma la si fonga vile Samoa tasi libo tolu ambo pe ole fa fonga ba inisi na o tatu pokala mi fanga solo nei ta yau ole so le ua fa mai ai ia le telo tatu pokala mi tatu si Singapore pe ona yele nei tu sanga from la tuino lo sumal fa tu sanga talo tu tu tasi tatu malo po le tatu watunu o wata walunga pokala mi le so ile au fe pesa le tu malo nganga ifo monga numero tolu la mfayo na tu ina tu ile tatu pokala nei te mil tayau Ona o talalafo. Wa whainai tono ainga no e kalesia. Ai mai se lava o le afianga o tato malo. Bye.
whaftai te toi mai patele, whaftai konga, tai mo tau langino, I vinga mai te poi. Tolu au mana onga. Te atu atu uri pa i ora whainga malo.
whanganga, malau sisila. Mangai whamaunga numero tolu, o le atu e fo i salafai. Manu ia tele, le whamana tuina, o le wono sifumal whātau sanga. Dai. E ai se isi o le tau ainga e whaapea sona leo. Pe whaapea foi. Whaamata e avea le tale i ma le tale maasani e tau fia ai lātou mai le whai o lātou mea maasani ai. E tatau o na lātou e whai suenga o le tale a ngā i le coughtest.co.nz. Pai le suenga o le tale ma whai loa le fō mai coughtest.co.nz e le ai se tatongi. Whala au talavai e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o whala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland. Tātou whaamanatu le vaiaso o le ngangana Samoa i le Air Veni Pacific. Whaatau sau la e au lele lava. Matango fie la e lei ese, whaapea o la tau. I tu tono o le tātou whale o loa o le Air Veni Pacific. Te tala i le asunga fuanga i le asafarele, mai le se furu i le tai au anga i le ono i le afiafi. Asu to anai i le se furu i tai au anga i le wha i le afiafi. Le Air Veni Pacific i le Auckland Airport Shopping Centre, wafsanga i tonu lava ma le whale ainga o le KFC, lata ana i le warehouse, tuatu C1, John Gota Drive, Mangele. Le Shine Dental, lau whale wha inifo wha moina, lato te whaia fōwha tala noa ngō unifo, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga, a fio mai loa i le 5 Great South Road Manukau, Bevili mai le 2 o no whawha, 2 o no whawha, mo le Shine Dental, e ia inga whapitoa. O mo mia ni ngaluenga whai i lau whali. O le living space o lau company e fsosoani i le whale leo maota malawa. Amana o mia se pui, carport, canopy, be whafau lau heat pump, whaisau deck, whaka peta lau whale, whapsota i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mau le fsosoani i le finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, wha valu wha, o valu se lau, 5 whaono, wha valu wha. Se fulmol valu minuto leo tēnele tula sumal jasi na wasai whaafonga mai se vaenga o le pese ali tu malonga ngai fumaunga numero tolu. Ua taualu ngai po kalame o le tuto tasi o le neitu sanga lua o luono. Whamana tuina o lolo sumal whātu sanga o le tu malo fo ilea le fionga i le liparimia. Le sunga e la auda le mali atoa. Ma le lana ma le tu malo lea ua taualu ngai po kalame mo le neitu sanga. Le ala ua alo atu latu tawalunga fa mai ai ia fuafuanga
o ma poklame pe ona yei whawhiwhianga ese, poklame nei tau sanga lu olu ono, o na tau walunga lo lea i tātou tūwha whailonga. Tūwha ngā whailonga o le a tau walunga ai, ia le tātou se singa fua mo nei tau sanga. Pamalo atu tātou atinu, malo le whamalosi, malo le sai, malo le pale, malo fo i le finau tūta mga luenga ole nei fo i vaiaso. Ia ai vi ia le li, malo al whamalosi. Kako o le usua, usua kako. Soyana foi le osi, se lava ua e oti, se le mna oli sa pasui le au ngai au mai le na sala. Mole mole fa chali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo tu ai le vali male fa e che le vali le na o me vali le ta se fe so ya no foi le osi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala so ya no foi le osi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala. So say tafa so ina o si oni tu si e vala awina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio samo ai o moni o si va le malama so oi nu tu ma la fanga I want my way to a safe place so far I'm telling a bear why fierce you for 11 oil cha foi le osi se lava o e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala so foi le osi se lava o e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala na 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 so say tafa so ina o si oni tu si e vala awina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio samo ai wa moni o si va le malama o solo inu ui tu malala fanga I want my life to a safe place so far I'm telling a bear but fierce you for 11 oil cha foi le osi se lava o e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala so foi le osi se lava o e o ti se le na o sa sui le au mai le na sala
Fatulu Amo Radio Samoa. E tele mai loa le taimi o soi se lolonga. O e sauni, au hoe te whaatali se te tele timunga. Whaamamama ave e se o tau ta mai tali vai o lo mauta. Whaamaule le lalo mea to tino e o no whaaleanga ina. Whaike le to fuafuanga malo ainga mo le taimi o whaamalo longa. Oni nei minute lava e te tapena i le taimi ne. E au ngā mo le taimi e tupo e whaalavilab. Whaamua mua le saunga le mo o oi malo ainga. Au wā whaalavilavi whaale nātura. Tanga i ane i le Auckland Emergency Management.govt.nz/floods. Mō nisi whantalanga. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutunga sā o te mai tai. Mo le sila fia atili, asiasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fō mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O fia maua sau ta avale po sau piki apu. Ai tongi ta iwa yaso, lua va yaso, pe ta imasina. O le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. O ta pena le au whainga ruenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani i saute, vili mai loa, i le olua tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, fa lima tasi lima tasi. O fea te lua o iai. Ma te o e awe le suesuenga tau fale a mā aroha, o umana whailau siaki. Le ai, o le mā le nei, e la e titi tele. E le au toi wha pēnā mā, wa pa u i lalo le tausanga i le 5 o oi le nā, ma oi fo i pā. O le tau sanga a mata mo le suisuenga o le kānesa o le tau fale o leo ua 5.5. E 5.5 pe 5.5 loa o tau sanga o na lafo ato loa lea o mea whai fua hai lau suisuenga. E tai lua tau sanga mawhai, se i atoa lau 5.5 tau sanga. Wha mole, whai moi mātou. O le a lafo mai i le meli. Se bal te bele wate leo te luas futbol valu minuto talo le tu la se futbol lua. Leo te mana wate le proclame le mo o se tanto proclame fale nganga. Va te fiti longa tono le vayaso. Tu te mangalo ngalo fengai mo tatu wa tino. Aso bulbulu le tatu sisi nga fu fa mana twin no le ono sumel fatu sanga. Pero to lunga ai le tatu tunga va ala taona le la tali tu lai fitu. Ia mo va fu ie nalo i fo esponi. Na o si le fia le tatu o tu langa sa ia le tatu tunga. Lua ba a na alo i foi la. Ai ole no falongo a fa pea ole o ia ono falongo le taio. O ia ingal tu unga le na sau le taio. I le tawanga lea. A fa pea e alu le tu unga ai te ua manuia ia foi la. E le tau dia. Ioi, langa le tu unga lea. O tu unga ia mo foi spuni. Ai e mau ala fai longa. Mau fai longa. E mau ala fai longa tu se mau ala fai longa tu pela foi la. Oi la le manga ye kiria. Unga tatu tu unga na le la. Nga ye tele tomo fai me le va amaro le malo. Ai ai le va enga taua. O le saunoanga ale kapteni. Na au mai na ua tini le tu unga. Saunoa le kapteni o le va ale maro le malo. Na fi nau e tu unga ye lua. Ina ia mawhai o na whalau tele pea. Le anawa tau o i tu tono matanga luenga e te atu. E te atu. I fuala au vasaina. Ina ua tini lale tu unga. Ana le lama ua wha mani. Mani tuala tu unga mo. Wale na tu tolu. Wale ia malo le malo. Ai sau le tu unga le la mua. Mua. Sau noa leo le kapteni. Tupulanga lalo vaua po o tupulanga Samoa. Wha o ngāta tau le malo se tau tuai le ainga. Tau tua le malo, tau tua le tenu. Mana ia. E te ino lau wa ale nalo na le la le malo ino utitilo atu le taiao. E se le tino lai tu ista maiti. Ale na whailoa.
O le telo tamaiti ia, o tamaiti fou. O tamaiti fou. Tamaiti fou ia le fatu uru fale atu tonu o le mtanga luenga. Mana ia tili. Tasi ari mea na mana ia ana le la, o le mana ia le tau o le saunuanga le kapteni o le vaa le malu. Na tau mawhai ia, i le tu unga ina ia, whauau le anama tau, e te atu i whala whaasaina, o lo o tau mawhai i le mtanga luenga. Wai lale arua o ngā le malo se le mkanga luenga. Wai lale arua o ngā le malo se le mtanga luenga nere la. Pingi le ku unga fwoi la au, ku konu. Mingo i mai le tu unga le fwoi spungi soli. Kei luanga le larkaya. O ngā makalo le pokala mea, o whanongolongo loa, whanongolongo ali Samoa. Whanongolongo. Wala ana uloa le tare fitu, le tana leono ya tātou. Te vanga konge ki lau kiwi anga le rau ke maka i ku ngā wa. Tole. E makau ki a. E kasi ala le mea ngoka maka e kapua ia le mako wa amasala whai. Ia ai so ia. E ui kaku keri lua me te tupu. Le anga o le fatu a amata na toi o mai tamai i le nei tau sanga. Le fatu a amata na toi o mai tamai le nei tau sanga tu unga. E se le manga i ar ko unga sori. Le ko unga nga whai an litorina ma le afui. Ma le malo. Ma ka u ki ar ko unga nga lera. E matau tia. Mingo i luma, mingo i kua, mingo i luma, mingo i mai kua. Alua, kasi le fau kasi siri le kiki ia, siri kiki i lumaya, wa oma luma le va litorina. Mingo i mai ia i ar kapkenga le, pie foenga, oi, foi le ea. Mingo i mai a koe afa. Sau wa, ia koe kukamo kusa. Alua, mingo i mai luma, kasi ngofoa, lua ngofoa, kolu ngofoa, marka apa alua ku afa fau kasi wa sidi i luma le malo, koe mingo i luma koe kaumo kusa. Ok, lopo se mau vai kele, laka mai ia vai kele. Sau ia. O amatalo ina, o nga kaukala la ikikiro ale va, ele le malo. Ku ua ko lo mar camera i ngā i siva mai al kapiteni ale malo le malo. O i ngā la ngai lolo. Kusalo wa kuri mar kolo foi le murimu. Ale mea ngā popole, ngi ke uwhiri waa. Ole mea ngā kau popole, ke uwhiri waa langa laua pipi ima mai laua, wa makanga kuri mal tolo foi le mantuala. Pe ona umai. Ole waa ala e mua mai lumai, lata mai tolo i taimu linu. Ai, mua mai luma. Ole waa ala e tu ele manoa. Ai koe kami marisi wa ikai. Ako le maanga yora kuu. Maanga yora kuu unga sori. Ia, whamoni e ina fo ina, ia mtanga luenga madu le malo. Fatasiai, ia male tinei mu. Ile lato waa, ile neito sa. Sao, ila wani fasara la unga fasara mikalo. O ia ku ngā vaangetaya. E leilo pena whaia le suikamsina. A leo ile auwa. O ke muri mai loa kukuri uma. A lene maua. Na ieri sao te mai tai a sita. Sita. Ile kolininga ole auwa a leo. Nangaya. Le a fuwa pisa fu tatu. E ke roe alu ku ngangare la ka whalongo vai ku whiri le ikanga. Ia lea kako mai. Ia saka kaunga whaingi test. Ka saka kaunga whaingi e. Ia lea kako. Si awa ia. Yo awa ia. Full stop mai ia. Paua ua. Maru lo si fo ingai. Si o ka alunga whapenga. O le ka alunga i whapenga. O le makwa maa ngai o le ku unga sorry. Ai makau kira ku unga. Anga o marke minge lau kire o leo. Caminha lá o que é ver vá. Maria de cigarro, a senhora. Porque fiado ele saca cupe. Vai for o capaz se ela com cupe que caminha de facalo, e logo vem al facalo, fa será o cala. Facalo fa qua, duas será. Olha mere aí, al facalo fica será, o al mere aí. Ah, vai a culpa foi o que
Apa ya aku lele ya aku saya aku makan aku boleh makan kiwi mana ya tunga lialan na nil jaya oleh dah faham mau cakap balik tu wina yo fa ale nga pepe kasi de mengo wangir kaya o ka di saul mo kir sala fai da dia ia as fai ole malele me sala fai ale lele aku fo ya polu la ko manga yo konga manga yo ie nai tina kalau fai se ko lo ka puro ya ke o ko tina yo tu fai va mo ko kiu ken e la langa e ka ese e ale langa la ko o ka va ia ku fa ale nga pepe ole manga yo ie o te lo fo te lo la tu la fa ka ngila ko ie male manga ngayo ie fu ile linga ka kilo ko ai o fa ai do me fa ko ese de audile ta pena fa fine to anga se de me ale o ke fa ko e ko lo puro ke o ko kinga e ai si kinga e ka pe nga fa finge ko anga wo vole pinko o isi kinga o ka ma ka ki o ko e fe ko ka penga io e fa pena umane le taelo tatido ko le manga i ro ka penga o i tonga i e lau i momo i sai fu i ka va ko le papa e manga io o siapo fa ali mai le temina mai i le fa ale nga pepe sauri fa ale nga pepe no vai tula na mo ma ya komiti a tina ma sala fai so mai le mo podu fa malo fa fitai ia o le te lo fa fonga mai to te lo tato mai Samoa to le pulo fa te le fo yo to tiute te lo ye fo ini so tato tina inei o le no fo inei ia o la to fo ile mata fa yo sa fai sa se e ale tonga la to sa la langa foi a ni so tato tina wo mai ngi ile ilo hala langa le ye konga mai lo kosi de la fala e panga o mai ngi a ngi ai fai fala la ngi a fa pe o le langa ngi lo ngo winga fai akula ingol kamalo ala ko la langa fa mai eu querer do la langa ai fa fe nga ya ele do la langa ko ngai fa fe o se a quay phone wal be lo ngobi nga fa pe ka kyo mai ngai nga maliu ya maliu oki aga ko mai ngai aga fa mai ya wa ka mai fo ile longo le ya ka usu ngi ko nga fa merkala re kama arki ngar kama lo ya ka ko pe an ka ko nga e la langa fa mai ala wa kangi ya sala wa kangi ala fa ku ki ngar kama lo ala me ki kangi amai o kere i dola langa se konga woi fa nga Samoa ngofo la fale o ai de fa di fukalo ai di dola langa le konga ya alfa makakasi siongal ko dua hai ala kala lekele e o le ma yo konga ngika e o kale au de le yo konga o ianga tina ni taya fa malo fa tai nei committee fa tai fo le malo ni po kalami wala langa mo le telo po kalami mana ia ai mo sit fa le nga pipi ni taya au te wolunga ai ia po kalami le sisinga fu ya le ya si mesi don ta wo le fie ka ido ia de kausanga fo la tatu wo si na tatu fa fie nga kedo ka ko obi ka ko fai ia ba fa idi pu oka fa idi pu la dia ku angin au sava vali de manga ngayo ko nginga tabele wat dilo dos formal fit to be the talent to asimo lua fa atali mai sei tatalano ma se ie tau mai olo igua te filo oh yeah ueleva ona ufia fai atu ai fai gatatele ia te a unaio umanatu oh ona one tele lava osi oma na ala ina ona na olo alofa oh yeah I
e sue atu so avanoa aito e kawatu. Oh yeah. E ua o ile lagi lo oli oli. Masalo o ila vausi o tofi o lau talamoni. Oh yeah. Ole a ole masalo salo. Atonu e te tali mai o manau. Ile nei vai aso. Talo falava o le siufofonga le neo Samoa, le Radio Samoa. Ua mawhai o na awira tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, talo falava. Tuisa e peru e leimo alo na whai upo e lima. E ui lava ina o ia o le alo a o mea sa pōpua ngā te ai o ia. Na haoa o ina ai o ia usi tai. Tuise e peru o Yesu na haoa o ina, ia usi tai i ona pōpua ngā tia umma. O le upo i le ngangana e lini o le usi tai o le obedient, o le hopa kohe, e moa mai upo e lua o le hupo o lalo, a kuo o le whaalongo. Loro winga fati no o le pito i lalo po o le vaenga mau lalo e whaalongo ai. O le ustai o Yesu na o wina i a ustai. Ai sea, o Yesu e iai le poto uma i le lalo langi ma le langi. Ai o le winga le au mai e le e peru. O le ata e tusia mai. Ona o le ngaluenga ma le anganga ma le mawhawhau ke riso. Nā alu ese mai i lona nofo ali. Le loto ma le anganga maulalo. Ma le ustai. Lona nofo ali tupu ma le mamalu nā alu ese mai. Ina ia iai le lalo langi yang sala. Pei ona soifua mai le whano manu. Soifua mai i le ainga maulalo. Nofo ma milo fatasi ma tangata anga sala. Ino sia maulangia, ta wembu iai tangata. Te e ona lava tangata iutaya. Whamata e whaingo fia i tupu. Mali i o le nei lalo langi. Ona latou ese mai o latou nofo ali. Mo latou tūlanga maurulonga. Ina ia whātai masawa wali whatasi i le maulalo o le olanga na ola e le whaola. O le nei le moni ma le whaamaoni. O le usta i o Yesu ke riso i ona pua ngātia uma mai alofa i ate oe. Ma ina ia wha a toa ina ai ma a be Yesu ma tupunga o le whaoltanga. O le ola e whaavau a mene Yesu. Ia usta i loa tātou, usita i a Yesu, o a manatua, e le lei moe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa, o le tali foilea o taimi whengata, ona o le malanga al maliu maleoti. E mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele, mai so o se atu nuo lalolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua ono lua toru fitu o. Lua ono lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive, Manukau City. E tele mai loa le taimi o soi se lolonga. O e saungi, a hua e te whaatali se te tele timunga. Wha mama ave e se o tau tamai tali vai o lo mauta. Wha maule leik lalo mea to tino e o no wha aleanga hina. Whaike lei tau fuafuanga malo ainga mo le taimi o wha malolonga. Oni nei minute e lava e te tapena i le taimi nei. E au ngā mo le taimi e tupu e te wha lavlabi. Wha mua le saunga le mo o e malo ainga.
a wā whaalawe whaale natura. Tanga i ane le Auckland Emergency Management.gov.nz/floods mō nisi whantalanga. Mom, Dad, I see e te lua pisa so oi. E whē e alu so oi ai, Mom. E whaalu ai tātou tupe. O te le lava. Le lua misa so oi a uluma o masini poka. Ua mafu ai le vevesi o lua. Ai whaafufunga fo'i. Wala aule au nanga. Ale mapu maia. Ili o valusulau. Lua tasi, lua. Tala no iai. Paaso le mu iai. E mawai lo o lua fiafia. O valusulau. Lua tasi, lua. I love you, Mom. I love you, Dad. Le Shine Dental, lau whaliwha inifo wha moina. Lātou te whaia fōwha te alanoa ngō unifo, ia so lulu taitasi. Tele e wala e me whai ona tutongi ai lau tong fitinga. A Fiafia Mai loa i le 5-5 Great South Road Manukau, Beverly Mai le 2-5 o nōnu whawha, 2-5 o nōnu whawha, mō le Shine Dental e ia inga whapitoa. Yeah.
Si fonga mali o sunga lama mua mal pesele na tu lai masi o lima fa tai le lofa mole anga leo le tua ile nei ya oli ina ua toe ono minuto talo li tula suma lo le fa tsimai le sunga li polo le tatu fa tawala le omega casa le sunga tixia mo tatu li poti longa tolo nei va ya so fa talo fa tixia ma lo le se fo lau le le nei ya oli ya langi matafi vo i manga fi manga fa mo la le fa talo fa tu fo i la sunga te le ni tula le tayao ya tena ni po la sunga le tau tairo tau po kala me Fiafia Mai wa fa fo anga Samoa me tu tio ni la lang te tonu au te ro te tonu o tatu la fo moi Samoa ya fa pena i tatu uso i sa i tu tu le manua fa malo se fu mo fa malo tau wa ta ia te tia soli o le va vera lo masi ngolo wa so kolunge yo jungi ya wa tonu fo le va yaso ya so le la va so ma te tia ya ai ile ya ke ia lan masinga ko ai vol bi inga pa fo ia te ia de ka ko di mani masinga yungi mata tu fo i singo da to fu ai sa mo la ile mamanu la tinu le lofi mai atu fi la langi mo ni mawina le ta sa mo el palmia mal kabineta mal mata so yam ta umala ba sa mo ya eu so lava mi mita na to ia pe piktate pe ka sei o kalima fo ile wale mafengo ka awai ka wale ka tima ka baka ka kala ko yitu ai be chela wala fa ala ko nga kai pale ole apo ile fa nga tamale o wa po o fantasy sa ole le ia to sia ona le la lenda te fa o ia tatu tu nga va fo ile fo spuni ia ai ole mon gel tatu va man mo te sala fai te do ile ia se sa va ia tapo ia le tu nga na le la au tapo ia tu nga fautas ia tapo ia tatu va tasi masala fai ya es olile lama ya Elias se afo ise Elias so va ele tapo il tatu sa tatu va no todo tamori ya ile ya mai tawina fo il matotia fo il campinga mai fo li atawale e va foi la au ya tinane fo i ya fiona fo ya suao fo pa fo inga fo il sao le malo mal au tinga ya bi ele to no man ya pa nga tamal tato wa pa mo to tua in man mia ile ise va pete ba apo nga ngoto po se ba nga fa inga ile ya fo ile so le apo ile nga te fale la tobia ya ai wi ya ko so fo ma singa le ka sanga a te tia sa le eu so ma singa ko so ma singa fo e peo au tangata wa malai el tato va le se lo pule malai me se pule malai tu fa fo me upa tonsia ale vinga samtalanga tu sila tu ia tu langa veu mata fo ta fa longo fo itale ta penganga fo ta mauli la to via yo ya ile ya ele mo pepeni ele mo fini sala to ia titia eta siale sa ta lavan mo tu lang mo ma yo la wo tamata alo tama kolengi a walo va sai la tu ya taulo tau sista ta vale mo ta utu ya la ta se e tu la galo ye tu mo ta tu tu taxi ya fa ta ke la bala so te te mo mato no ya na fa mana tu la ba Samoa ya fo e tu salava pe pa pe ya te tinha uma tafia fa mai angeile te tinha uma sua po taiao a te tia donc si on ele fa umai tatu singafo ya wale le Samoa ele fa pela la uma que singafo le la mela fa tau pela fo ele le tatu promotion ole fa tu fa mai la stona il promotion tatu company fa tau ba lo mika cars singo ta fa mantu le ono su ma fa tau sango na fu tatu tinu Samoa e pa mai la so to na nei ta ple lo fali e te tu lo to se foi fa te su manto bola ya na tu ngai peli si tu danga na to yo to tu tatu pata vale ya mana tu Samoa tatu promotion anteria la bala sanga ya na peli si na tu amoteria la sanga ya sangi con kanate abita vale mo batu le lima selata la ole fenga na no forta bal si na fua ya ese la refer fee ya peli selata la societa vale anu a que refer fee ata to pique apo mana tu pene refer fee tu so si tu pe fole fei me alo fatu e me fata e la sumai mata la mai ama fa inga to forta vale e mana tu foi le ai fa ole to sanga le ya
Toto sanga le mātou te apta e babai ai lo a seta au tau tongi lo sa. Lista lai no ta bale fai fua toto sanga se besi no ta bale toto sanga fai fua pa pe lista lai no ta bale ya. Fai fua for tatu tua mo toto sanga mo na fo o la konkanati. Ya mana tua foi. Le rama e tania se la isene pa pe fo ia e le ingina isene e le passport le ballot passport. Ya foi penga pai lo to sa mana tu Samoa tu langa le pai la isene ia tau a fo ina Paris la isene tau la banga io fa pe dai penga venga full time ai penga tapa pena tipin piti ton pai me disi tu langa le se la isene ia una penga tala ia mana tu fa Samoa le fai tatu tua den penga fai ngila ka sanga tu tongi ngilo sa ai abelo ka bali Samoa io disi tu langa tele tava le fai lo pilinga pa sumema tala mai au tatu family events, commercial events. Tatu family events, amata mai le 12 seater, 11, 10, 9 seater tatu vans le nei, Toyota High Ace Malentanto Nissan Caravan, minivans, o le Toyota Valfire, Toyota Alpha, o le Nissan Torino, o le Mazda PT50, o le tatu Steve Bracken, Honda Steve Bracken, taku minivans kia tai pitu maltai balu no foa. E foi tatu fitu no fola po tatu SUV, piki apu o mai o te Fiorina for Rangers, Toyota Hilux, le Mitsubishi Triton, o le Mazda PT50, ma le Nissan Navara. Ia lo mai o na te Fiorina, mai mo tono tatu tatua. Tele ta mai fai la fifilina pe su mai matala mai au Samoa, Patrick Carr, ta mai el kise, ia. Isi tulanga tu mai su mai matala mai au i le lua salau Cabernet Stripe, ine i papa tue manukau, lua salau Cabernet Stripe. Pavena bal almol tatu landline ole o iva lua fitu lima balu te silua o iva lua fitu lima balu te silua tala te point paveai o lua tasi pa fituono lima pa tasi o lua tasi pa fituono lima pa tasi e maniere tua e fai malo filima te tia moso pinngalo ya wala ba to trainer tatu atu e mo tenei atu pa fa se fuela sunga te tia tai sia moni foni aso fo mai manuia. Yeah. Te alofa Samoa o Mr. Cowboy Lenny. Whaafafonga ma mai mo mai pēr i le Radio Samoa. Yeehaw! Usi mai alau whaafafonga o le whaapoponga fo ele nei o talafau mai Samoa. Awina sa mai mo oe e lau leiti o whalongolongo le Radio Samoa. Tasili mai iwa tolu amo. E whaatalofa ilo tātu utunu, usi mai alau whaafafonga. O le tasi ai wa atu lasi le tafe mai peo le anga le leo le malo au Australia. E ala i fesoa soani le wha le leo au nanga ese o le tātu malo. Ai mai se ai le au nanga wha le soifua malo loina. A wā le soifua le leo o tātu tangata. Au iai Samoa le tamai ta i kovana siri o Australia. Ono le wala ulia o sauninga o le wha amna tuina o le tuto tasi le nei masina. Se ava no le lei lea e le ngata ua whenua i atua i tai o le malo. Ai ua ia tau au ai fo i ma se tasi o foa i alo na malo. O masini o veso ta inga wha teknolosi mo le wha le leia. O le au nanga mta ngā luenga o le soifua malo lo ina. O lea foa i atusalo na tau atoa ma le wha se lau lima se fuluafe ta la Samoa. Po le lua se lau ono se fuluafe tupe au se talia. O ia masini wa fiai computer la iti e mawhai anu whi awea i po laptops, wha pēr masini e whai ei kopi o pepa o wha amtalanga SS, tau le au nanga mtanga luenga. Ma ua whai lo ai ele min star so i fua maloloina le talia ina o lea foai. O se whai longa lea o le loloto so tanga vā la lata, o whai ngā pāanga au se talia ma le malo Samoa. O se so tanga fo i e pēr na whai ele min star o tere tau sanga o wha au pēr, leanga le lei o lea malo. E pēr na si le fia lea songa fua na te talai nisi o ngā luenga, o lo o feso soni ai fo i lea malo, o le ofisa fau lea o le fono au au fai tu la fono, ma le wha paolonga ua fausia i ruma maota o le maota fono, o le pāle mene i mulinu u lea na wha atupe fo i Australia. Ma o le tau o ia ngā luenga e ono se furu ono miliona ta la Samoa. Wa wha i le ofisa o lea malo i a pia, o lea foa i pe a wha o popo i ei maisi vesoa soani, i le au nanga o masini wha o na ponei e wha o ngā ai vesoa ta inga wha teknolosi. Mo le mta ngā luenga le soifua maloloina, ua mau ai le tau atoa e 5 miliona,
lima se lau afe tala Samoa. O le whaaloalo maualunga le malo e ala I pine ma whailonga tau aloa, wa mana I aile tautua ma le sao nisi o le atunu ua ilonga au aunanga na ngā lulu e ai, I to tonu o le malo ma le atunu. E tolu sifu tolu I lantou o whae I aile a whaaloalo le malo, ma o se tasi o sau ninga tāua, I le porokalame o le whaamana tuina, o le ono sifu whātau sanga o le tātou tuto tasi. O lea fo I whaaloalo ua whae e atu le whailonga maualunga, o le kolusi o mali atoa ma le pine tau aloa maualunga o le polo inga o Samoa. Inisi o tupu mai e o tamali I fo I mato o launga I longa le atunuu. I lātou o whae I langi le fo launga. Ai sa loto lo toi I tau mawhainga uma, mo le fia maua se malo tuto tasi e pule lava e tangata o Samoa. O le whailonga tau aloa maualunga o le mali atoa cross, ua whae atu le fionga le tama ainga na masoi le mau. Le fionga I atu puata masese le alofi le tolu. Masata lia ina lea whailonga tau aloa, e le tama ainga le fionga atu I atua tu puata masese efi. O whailonga mapine tau aloa na tau au le tolu o Filifilia, o le kolusi o mali atoa, polo inga Silia Samoa, o le pine le ao le malo mo le tautua, polo inga le ao le malo mo le tautua, polo inga Samoa tu langa mua, polo inga whapaanga Samoa, polo inga mo ngā luenga maoa e ma le tau le leia, ofisa o le polo inga Samoa, ma le sui o le polo inga Samoa. O nisi o whae iai lea whaaloalo o whaiaonga, o whaafengainga, loia, o tangata tā alo, fo mai, tamai te isa, ma se tasi sa avea ma peilate le company va lele a Samoa. I le whaasolonga le tau oina o ia whaelonga ma pine tau aloa e peo na whaalaua I tele mai, I awala o whaasara launga le malo. O le whaelonga pito mawalunga le kolusi a mali atoa, o tu inantu le fionga I atu puata masese le alofi le tolu. O le polo inga Silia Samoa, o tu inantu le tofa namu lau ulu lau waki ma moe. Polo inga Samoa, tu langa mua o tu inantu le fionga mata afa Yosefo, I inga Pisa, le mamea tu le tufunga ro pati moria, ma le fionga patu tia vasu e fale fatu sa polu. O le polo inga whapa anga Samoa, o tu inantu le fionga to oa salamasina tamato malia toa. O le fionga ia honorable le tangaloa leota tama sa wafatu Dr. Peter Polala Inima, o le fionga honorable Misa Telefoni Retzlav, a fionga honorable le upepe to le fua a pulu fafisi, a fionga honorable to le fua I vale lei fale moe lei ataua, ma le sunga ia Reverend Aisoli Yuli. O le polo inga mo ngā luenga maua e ma le tau le leia, o tu inatu le fionga I le tama I te isa, ia Sister Malia Tolotea. O whapea fo I le sunga li a tau le sa lea ana Dr. Lancelot Eves, o le sunga papali I me mea langa e lua Dr. Samuel Upetaya, le fionga afu masanga waafu suanga telesia alipia, o tofa tavana na mula ulu waafuti tavana, afu atanga faumuina to o le tai David Tua, o Chai o Petaya. O le pine le ofisa o le polo inga Samoa, o tu inatu le fionga ia anae lupe matasila lima Arthur John anae. Le fionga I inga sauni Ioane Kuresa, o le sunga le apostolo ia Viriamu Mafoe, o pasta la imoana Willy Papu. Ma le fionga tuala tama le langi Karanita Loveni Enari. O le sui o le polo inga Samoa, o le fionga ia honorable luanga lau leva ulakamu. O le sunga le whawhengainga ia Reverend Tavita Roma, o le sunga papali I Montgomery Richard Beetham Senior, o le fionga ia tofilau tapua I Soti Mampu, o le fionga ia Savaia la auli Sir Michael Nico Jones, o le pine o le polo inga le ao le malo mo le tautua, o tu inatu le fionga ai o lupotea John Roach, o le sunga ia sauni maa pasi welingi sauni, o le sunga papali I to I vao Paul Beres, ma le sunga ia tautai toko to whaiono. O iei le fuafuanga le malo le ata ilua tausanga mawhaia lea wha alo alo, e amana I ai tautua I longa ese a tangata nuu o Samoa. O sa o loto le tau le o lo faifo petelo, o le wha maonia soli tu la fono le ngoi ma le tele pe fale na mori ai. Ina o wha maonia le wha msinonga,
E iai le lape i ala o le tulafono sa whaatino ai, le ngā luenga ni ali leo leo se to lua, i la ua ia nā ngā i su e le soli tulafono i whansi to uta, ia o ke topo le tausanga le te nei lua o lua lima. O lea lape, o le muri whaailoa le tau le lea na mōlia o na ai a te tau, e le whai aisa na whaamtalanga i leo leo, ma le fiso tai o sana lo ia e whea ngai matape na ngā uma, se ia o i le whaamasinonga. Na tau tino lo whaifo i leo leo, o ia na whaia le soli tū la fono, o le uru whale whaamalosi i le whale o se ainga, ma to e se aini mea tō tino e tūsaro rātu tau a whai, ma le ono awhe tolu se lau tā la. O lea tau tino ngā o a ngai leo leo ma le utua i e le ofisio leo leo i whaleolo, sa tusi tusia ma tu ina atu loa e seini ai, le tau le lea na mōlia. Na whaia lea ngā i o inga i se taimi o le tai au wala te le sfururua i leo auni. Ai o ane lea fiafi ua te ale lima, a e whato a wha iloa e leo leo i alo whaifo, o nā i a te tau wha le tū la fono. O loo wha iloa fo i wha mau maunga le nei mata upu, na suia le wha amtalanga le na mōlia ilo na wha iloa le i le wha amsinonga. Na mafua ona ioe, ona sa wha amalo sia le whaia o lana tau tinonga e leo leo. Tarua ia tūlanga uma, wa whaia i le wha ai unga le fionga le wha amsinosiri, e solo ia mōria nga uma a leo leo. O suenga wha ngā solo leo leo e peo na sa i di aini so tanga i Samoa, i le wha lavelave o lo tua i aini ali i te lavou le atinu i Vietnam, e luas fultolu tau sanga le matua o se ali i te lavou mai Asia, o lo wha asala lau nei e leo leo le nata, i le fia maua i moa lātou suenga. O le swafa o lea tangata o Matthew Han Thien Nguyen, e leo wha ilo ine leo leo po feso na atinu. Ai o le talo sanga malu le malo i o tātou tangata i Samoa, ia longo atu so o se wha amtalanga e fesoa soni ai, i le fia maua o lea li i te lavou. O lo whautua ina fo i lea tunuu, a ua nei tau mawhai e wha awhelo a i lea tangata, a e longo saa o se ofisa o leo leo o la talatane. E to tasi le tangata o tāo fia i su e sue ngā leo leo, o se ali e iaio na so tanga i le pisinisi o le una lei car rental, le ana tāo fia mai ni malai wa lele i whaleolo, i le vavao le sotofi o mawae, a o sauni lea tangata e tuua Samoa, mo New Zealand. Tala i o le nei aso, soifua. Pui pui lau a inga i le tau malulu, au e te whaatali. Whaatonu nei loa lau tu i ar fulu, a whai ngono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e singa se tu mau, mai tanga, po a maua fo iso walo i singa se tau manawa. E ma whai o na whai a fua lau tu i ar fulu. Tanga ia nei le upenga te whai langi, bookmyvaccine.health.nz, e vave to e whai ngō fie, mo whapesili manisi whamtalanga, really mai le vaccination helpline, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, o valu se lau, lua valu lua iwa lua ono, po o le fono, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, o valu se lau, tolu ono ono, ono wha valu, e siri le poipuia na i loa le tonga fitia, whai nei loa lau tuiar fulu. Ta lofa lava, o le si ufafonga le nei o Samoa, le Radio Samoa. A whai ua mūlau pa anunu, mana tua. Tiai i le lapisi e la foiai mea ai. Ai le o le pini lapisi mea sani. Langa i le ai masivaenga o mea ai mauna lapisi e wha ama umaua. Tamaki Turiki, all together, Auckland. O tau sa ili se Samoa lo ainga. Po tau sa ili sa umasini tutua pe o le Hilux ma le Ford Ranger. O le au nanga a le kaseti e whaafai mo fie mea uma. E te alu malau ta avale, ua e malie atu atoa. Talia le te tongi vaiaso, lua vaiaso, pe maasina foi. Tu atoa lo whaatu atuanga i le kaseti, te tala fitu aso, tu atu si fitu tasi, East Tamaki Road, Papatoe Toe. Telefoni lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Lua fitu fitu, ono fitu lima fitu. Omo mia ni ngaluenga whai i lo whali. O le living space o lau company if so soani i le whale leo mao te malawa. Amana o mia se pa pui pui, carport, canopy, pe wha faulau heat pump, whaisau deck, wha ka peta lau whale. Whaapso ta i mai i le living space. Whaia 4 quotes, mau le so soani i le finance e le ai se deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Mō tā penanga o wha moe te tele, whaafisota i le Lux Tent Rentals.
Maua fale ie nufoa lau stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh i le olua lua 5-5 tolu. Olua lua 5-5 tolu.
Luas fulu bini tole tenere tula se football e lua. Aga ya tol tatu wa tunu imalo longa top of tanga be ai ngole ne fianso. Bela tole o mapu mai la tunga luinga sa fita tungo yai. Malo level fa malo lo si ya to. Mata ko filo sumele lale ne fo ya oli. Ai ni so la tu wole modi malo longa no le pisi fo la tunga luinga. Pa malo atu ya to tole na wole malo lo. Ye le tatu wa tunu le tau ngaina o fa fianga. Ai me se fo le tu fa ina fa ilonga. Pe ona ia le tatu singa fo le tu sanga. Le wa tau longa loa I tu nga fautas. Le ala no fa longa tona nei I tatu tu nga fautas I fa ilonga tupe. Fa ilonga tupe. O le tulanga ono le tu nga fautasi o foi laau, foi Samoa. Luas fulu lima afe. Luas fulu lima afe. Sau le tūlanga lima. Tōrus fulu afe. Whafonga leima ia oe. Whafsengane la ia leilo mafau. O le tūlanga ono o foi laau. E luas fulu lima. Sau le tūlanga lima. Tōrus fulu. Sau le tūlanga fa. Tōru lima. Sau le tūlanga tōru, wha se fulu. Sau le tūlanga lua, wha lima. Sau le tūlanga momua, lima se fulu. A fua la iai. Fua lola iai. Lena se ampini ia le aua le telefoni al vainu. Va al telefoni al vainu. Lima se fulu afe. Lima se fulu afe. Siampini mai iai le telefoni le vainu I le tuunga fautasi foi la au le nitu sanga. Tūlanga lua le tolo tamauli wha se furu lima afe. Wha se furu lima afe. Tūlanga tolu ia le... Tūlanga tolu ia le malu le malo. Tolu se furu afe. Tūlanga wha litorina Torsu lima. Tulanga ono lola ia leo le aua la va apia o ia ia le afoi. Tulanga ono lola ia leo le aua le va manono. Tau sala la elingo na mo la tu torsu wafe. Ia ma lusu lima afe loa. Na mo lola ia le va na apia. Se ma lola ia le tato foi ile foi sponi. O le foi sponi la. Foi sponi. Leana maua fa ilonga ale telefoni le vainu. Fa tasi ai male va ala le a manono. Le si va fa le tau sala. Ia ele ta ua mai la ia fa ilonga tupe pe fia fa ilonga tupe le na ave imo. Langa o va ai lua. Le nalu mo foi la au. Ele I ana taria tal sanga. Ai mawana I tupe fo ie mo la ua. Ale tu unga la le na faini, o tu unga foi spuni, le tu langa fai lo la ua pia. A pia. A pia la, o le la tu pena mo we, tors furu. Sau le tu langa fa. Tu langa fa le na iai ia. O I fo le sa tu langa fa. O le tu langa fa le na iai ia pia, tors furu. Tu langa lima, tu langa tolu. Le sa iai ia il toltolo, tolsu lima. Saulo le litorina, tūlanga lua, fast food. Se e mai lola ia le malo le malo, fast lima. O le ala e foi u fika fa le mafau fo ila lea. O le lau ki kango fika fa le mafau fo fo ila lea. E fo ringa mai. Le ai mahi se le ngia mako sa va iso usa pele mua. O le ai te tu sa mal tu pele na maua e foi. E la fui na maua e malo le malo. A fua ia I le tupele na maua mātou musava I tolo tamauli mai le tūlanga lua. Fāsuru lima. Ai se e mai lang le tūlanga tolu. Toris furu. Toris furu. Fāsuru. Ia wale. Tolu lima. Sa, tūlanga tolu. Tūlanga tolu le foi spuni e tolu lima. Al tūlanga lu e fast food. Al tūlanga momo e fa lima. Ala.
A o le tūlanga boa mua o le foi la au e 5 tūlanga lua, 5. Tūlanga tolu, 5. Ala mang isi mako seringi mako mo sawa iso. Ai mo war kol se fulu. Kol 5 mo nga fa se fulu. Nga fa 5 mo nga kol so da wa ke irunga le vas fulu afi. I kamal moku. Kole banga nga yo fa ilonga so le ku nga fa ukasi so. E maka ukia sa o aku nga fa ukasi le wa ye so. O tu nga pau fo ye momo e luisi va. Ye langa mo le afeta la lisi e mo se la aval se la olis. A o isi va ai ono ia na fo tu nga pau. E ono va na loi. Mo ta ia afeta la mai le tasi Fiafia. Mai le tulanga faanga le tulanga ono. Tole. Ia a o le nga afeli mo se la nga siri ai. Afe kol se lau, ma le afe lu se lau. Ia mo ye, so le mangi, ai le skala in kupi. Ia vai le manga ia ke so. Fa pengo fo mo nga va se furu afi. Va fa fo. O ta vale teu wina. Ta vale teu wina le no fa longa tu ai ta vale teu wina mai sa vai. Maua ele i fa tau vanga. Ma upolu tawa tu wina fo ye a tu pele na maua ta ili ma fe mo polu ai ono afe mo sa va ma fu on fa ese ia avilo lo afe sa va langa o leo mo le va to tongi pa se io fe malanga inga taulana si singa fe kiki mo maku sa va a ta to polu na mo li ma fe tawa le tu wina Nei vai nga fo ile tatu tilo ye ni fa ilonga mana na ia wo mani tau sanga soli. O ka se makau ki. Ia, wo ngo fo ngi mo fa pe a. Si fa nga ku ko isi mo fo po I ku pe yo o ku nga va. O le fo ile mangi ku pe le mo e malo le malo. Ila va fa su li ma fele na buai. Ia ai se mali tu langa ile la tu unga I fo la a. La funa mola tu fast food. Tu ole na tu tolu. Ia wa se pingel fo la au 5. Tu langa lua fa 5, tu langa tolu fast food. La tu tolu. Ia la funa ko bingo mai la ia malo si di fa 5. O a. Ko le a. Wa mek tono umala la wa le. Ko kasi ba kayo ku ngang ikaw sanga makfai do nga kupi. Wa mo nga si ding ya kufa mo ni yo tatu tangat. Ia ai mai sinai tu malo. Ia ma onga. Ko fo ila ya onga na awi nafi. Wa onga na awi nafi sa vali li fi fata wanga au le na awi fu ile fa ma tango fi ia po kala meleso. Singafu. Sorry. Ia le na mo walta yo no afi isi a onga ta ni ma afi isi a onga. O sa va ia na ono ai lima ia io pot. Vale mangi ai pe e di skala. Li avengi faing kupe ko kongi ai paun me mani o lena mo nei se lengi fo le so so ni mo nei tomaiti mana ia onga ia vi ia le li mo ta pe dangal tatu si singa fu a. Luas fulu iwa benita chale tula simo lua. Langa da pe ona ia li tatu wa po club si singa fu a. Famalo tiri so tatu ai nga wompanga lungo tatu Facebook, lungo tatu YouTube. Oitanei ua mimita, faifo iyo winga, ile mana yanayofika, ua oso ai lo uniniva, fia sogi au fofonga. Ona o onga Fia te pailo la lele ta lo faya itanei Shubala baby Shubala baby Shubala baby Sekia oi Shubala baby Shubala baby Shubala baby Sekia oi Hey la foga Sekia oi
soju o tauna fo ole manava o tu solo ile ala o na ole fa anoa noa ilo seki fa solo atoa shubala baby shubala baby shubala baby sekia oi shubala baby shubala baby shubala baby sekia oi sekia oi lo fa moe moe sakaya manu maleka ma moe o kasi moe moe oi lo ulo koi a kwa uma ai ma la fuma moe e a me e ke sele e ke se ifa afu se ifo i ona fa me sekia ole ka agulu ole moe sika ka avale afi fa savili papa toi toi e te no ai la le siva mai ai tanei e te no ai la le siva mai ai tanei e te no ai la le siva mai ai tanei e te no ai la le siva mai ai tanei shubala baby shubala baby shubala baby sekia oh sekia oh sekia oh sekia oh Shubala baby, shubala baby, sekia oi. Shubala baby, shubala baby, shubala baby, sekia oi. Sekia oi. Tau mō le aso. O le atua lo tātou fesoa soani sili. God is our greatest helper. Lau tusi o salamo se lau luas fulu ma le tasi. O le foi upu mua mua ma le foi upu e lua. E whaasanga ae o mata i maunga e o mai ai lo u fesoa soani. E o lo u fesoa soani mai lea li i lea. O le na whaia le langi, a toa ma le lalo langi. O le atua, lo tātou fesoa soani sili. God is our greatest helper. E manatu nisi, e e le tusi paia. O tā vita le tupu o Israelu. Na fatuina le pese le nei le lautusi, e se lau lua se fulu ma le tasi. O le tautinonga lea wha le whaatuatua o tā vita. O lana lea mau, whai mai oia. A o ina fōringa ua tau whai ifolo na malosi. A o i taimi ua tau whaavai vai ai lona anganga. Whai mai le whaatuatuanga o tā vita.
O le taimi lea e vaai e ai ona mata i lea tua. E o mai ai lona fesoa soani. O tangata Israelu. O tangata fai malanga. I nā ona po. Sa tele ina sopo e a ngai i Jerusalema. Pe a o i aso faa manatu faa pitoa. Pe a o i tausa minga a Israelu. E o malanga nofo ai tu a inga e fia. A ngai ile laumua i Jerusalema. Mo ia aso faa manatu. A o la ina au tilo atu tangata Israelu. Ua i loa atu maunga o Jerusalema. O le pese la lea e tele na pepese ai. Whaasanga e umata i maunga e o mai ai lo fesoa soani. O lo fesoa soani mai lea tua lea. O se pese e whaaloto tele i le tangata malanga. O se pese e whaamalosi au i le tangata ua tau whaifo le malosi. O le pese e whaamawhanawhana i le tangata malanga ua mawhatia i le sopo mamao i le ala. Samoa o lea ua la lata o na taunu atu la tātou malanga o le neitausanga i le o ngā tutonu. Talitonu, ua e mate la ina ma e timu ia. Ua e fia mo o mia le malosi. O loo e fia mo o mia se faa loto tele. O loo e mo o mia se faa maa whanawhana. Ma na ia le pese na fatuina e tā vita. Ia nofo fale i o tātou loto maanganga. Ia whai malu i tau ia i tātou. A o i teimi ua tau whai ifo le malosi. A o i teimi ua tau le maua le ono sai. A o i teimi ua tau whaavai vai. Whai mai tā vita. Va ai ia i le atua. Nā o le atua. Lo tātou fesoa soani siri siri. O le mawhatia ma le tīngaina. O le timu ia ma le laina. O le olo ia ma le maa omo omo i le tautua ma le au nanga i yaso ma teimi uma o le soifua ma le ola. E le fai ngofie. A o ina tau fai ifo lo malas. Ia e manatua le pese le neia tāvita. Va ai ia i le atua. O le atua, lo tātou fesoa soa ni siri. I le nei fo yaso. A fai ua tau o ia te oele wha vai vai. A fai ua tau uma lo malos. A fai ua tau sola lo ono sai. A fai ua le o toi iai se malosi ma se loto tele ia te oe. Pese lea tāvita. Whaasanga e umata i maunga e o mai ai lo fesoa soani. O lo fesoa soani. Nā o lea tua e maua mai ai. Ai a pe a sei e va ai ia i lea tua i le ne yaso. O lo fesoa soani sidi la valea. Tātou te talo. Lea tuae. Whaafetai o la ua fio lo mātou fesoa soani siri siri. I taimi whaingata. Tātou mala ua fio i a mātou tautua ma au nanga o le nei aso. E tonu malele iai mea umma. Lo lava suafa Yesu lo mātou walii ma lo mātou whaola. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene.
Ya pele fa fonga mai ai I le tatu pese na ale kalisia fakasa tolu ma tolu la ngaina le kalisia e fakasa I hemitone pe ole fa fonga mai ai I le nei fo vaenga o le auli ya I lunga tatu le ranga si fonga video Samoa tasi lima tolu amo tatu programe ya pe ona tatu e fo tatu wa no te pele wati lo tasi lima minuto talo le tula tasi ole tau fa le nganga na mo tatu pe na fa fonga mai le nei yasu malo lava fa malosi malo le sa e taua le tapena penol tatu wala fa le nganga lu tatu wala au no tatu wala tau tu ile tu mo no finangalo o foi no tatu wala moleli o foi no tatu tangata mole tu malo fa tai Iso la tole wa mafto mai tolo la to falfingalunga am tadi foi la tu ngaluenga la tole uli malo ati anto to yo on sa o le sa ila uma foi ia le nei vai aso pe ona tanto ia I
pau tele o pale sa e o la fa apau pau ai ona o le tu ina nau o komisai o le ma fau fau o si ua so so la ata ya ina i whanau Veia sola soi fuanga le tele o tangata o lai le faita anga o nisua o lai le mulilua wa sola atia i o si ona to alua Wangalo ua le tautonga le tautino ai i le whaai poi ponga wa le kea i ai ai whaamali e o malaonga Aua le whao ava e mape mai o si ongola Aua le o la whao kange ma le wai se o whaalave lave Ta upa le ai ainga manu i nei winga le mana ia Alala mai i lalo ai aua e keika i la upu alalo Aua le whao ava e mape mai o si ongola Aua le o la whao kange ma le wai se o whaalave lave Ta upa le ai aina manu i nei winga le mana ia Alala mai i lalo ai aua e keika i la upu alalo Ya, lawa Joyce football lu bedo jan lo le la tasi. Lawa Fiafia fat si mai fola unanga mal tu tatu company ti sel sunga li pule le afionga ya la pepe tala ilene mol tatu tu mo tanto. Lawa tatu lo ngatu lo vayaso. Ai o tau ngolongo ai o fa mlatu telo tatu pokalame. Ya mal tu masane le fo tamari o tatu watunu. Le mo fat si mai ngol tatu pokalame fat lo fatu la pepe malo lo sai. Tu banga lu ngali fo vayaso lo tatu lo ngatu lo nasuru nei. Felo ia tu tia me se fo ile tapo inga so tato watunu ai au kilani nei ya me se fo ipa anga lo mafuta mai lunga le upenga te fai lanki ia wa vela lo tau sanga tia le tato tau no mai le masina lo no le amatanga o yuni ia wa afa fo ile ele tau sanga ia ele o tau ma ho ia tato amata le isi afa mun ia wa fo inga luenga lo fe ngai mai tato Ia o lo va peona fai tau tu ai tau malele atu nei New Zealand ia me se foi au se talia male me o lo au mau to tele se tatu watunu sa o le pepe o le ua tatu ye o nga tono tau sanga la to ia a o me mali mantu masina ni le fa me tatu e wa tu at te le malulu ale wa ia tu ni piwa matanto e so ma fon fana por sama i tono tatu watunu ori o le tala tau ba sonte nei na Fiafia Mai e o matua tele ati munga malo si sa vili ba sole nei le te mata tu fo ina yaso yo ma ba atu a mata mai le songa fua ya fodinga mai na pe e pua o ma paolo ai ele tele ti munga mota tu o kilani o no winga tu ai le yar talo la o masunga fa fenga ina ia malu le fa manatu ino le sisinga fu aso tatu watunu ile asong fu ya ai me se foi la le aso nafi ya le fo ba tu ne yaso pete fa penna ai awani ngalo ya tatu no le lava malo si maya warning so yo le nino ya pe yo le tulanga o ungol tau vule e matuate tele ya timu ya ma nei te wo to tu foi tulanga ta fenga ho ya na fie tele vai ngo o kilani ai fa taile tu o le ai foringa me wa o le ato ma fan ile longa na matale winterland fa mai a mata mai le aso mo yu ta o le ya a le wa ta tu wa wet fo yo nei le fa ai u e fo i po kala mo ta tu si Singapore pe ona yai a to wolunga la pepe ya la wa ya tu ana nei o le to wolunga ai to wolunga fo mo fa ilonga fo i fa longa tu pe a tu nga fautasi o fo la aula o le tūlanga onu la na vai tu e lua sulu lima hafi. Lua sulu lima, tolu se fulu, tolu lima, fa se fulu, fa lima, lima se fulu. Ai o le tūlanga, ai o foe spuni. Ia fa lima, fa se fulu, tolu lima, ia ma le tolu se fulu.
A o nei va fo ia le na lo I foi la u la na bo la u tu pepe ona ia va fo ia mai ai ngal tai e rua la la wi kilo ka ngai la pepe le manga ia ko pe ma ko masala fa iso la ma ko va le nga mo la to fast food tu pu le tulanga tolu e tulanga lua le foi la au ia la fon ko mo se re ngi le kulang kolu o winga la nga mo la nga to su lima fi manga I foi dong mana ia tele ta penanga ta tu malo I fai longa o lona winga ia la Fiafia ia va ai o polo ia vai la tala ta tu le to tele se stupe alu hui le ai le yo la to nu ai pe o sa ta to me sala fai no winga la ia ta po inga la o polo te minne ia mas la walu le si vai ia e tau ia la tau nu sa I sale lo ia masalo le to te le se vai ngo to na no lai u polu mo to te le tapo inga sala fai ia tete Usa bele ia tu pele mo tolo me ia ku pe ka ka yo ku fa fo e fa ka lo for si esa o to ngo e ka wi ale o sa vai la so sa vai o le se pe ko la fa la ko ai ser man na yo le o le toe au mainga fo o tātou tunga fautasi a mata mai la singa fua ia le wo mai fo ile so ia atono la toe fangu e fo inisio o la fanga fo ia manisio fala potonga ia wale wo po ia I malo ia le wo ile la to va ia le fo wa tulanga mo ile so ia masalo le pete wo tu le tau sanga ia wa tele ni si fautasi o le fa pena wai le tau fie te tia le tau fie tau singo ia makole nginga fa tu penga uma ia ai misala na ia fio anga o lo ngafa male tape naina la to lo ngafa tape naina e te der se le ni alu le tape naina o e fa fta yela o le wa ia tu ia la mo wana fa long tupe ia atono le asosoni fo ia la to lo ngafa ma miseno malalfang ina ia to sosoni tu lang o tupe fa alu te merken ia o le male va inga fo o le wa e ila ia la pepe o I tu nga pau yang fa yangi e ongo pau ia mantua ele fa pe de scale ceiling e mai si ko e si va e lua le fa ngalongi ia langa mo fu ole ia feri ma se lau de si ole tu ole pau ia afe ko se lau ia morka ia fe ia le mo ke wa mo fu le afe kala so ngi ia ina ai mo le fu Io, o pia ia e matua I benefit ia pia singa fuan ia te tia awa o pisinisi umala ia pia ia o ina foi la o tele no to sa ia tamo ai ngole malola tunu lo atu e I te mele singa fu ele ngata I falo loa o fale ainga ia o la to vo il market ia la to lo fatau ia ato no o se vai ngale le vo le ne vai te mil tau ta so fu ia la fu ina ia wala so soni fu ina pisinisi ia awa fu ia le tu nga to so soni ala tupe o se tato tunu o winga le la titi se le ni wa fa nga tato malo ia e so soni awa fu ile tu nga tato singa fu ia liu mai fu le nei tu ia le fa sa si tau fa nga fu ia le tato fon fa tua ia ma le tato community fu au kilani ia pe ona ia fu ile fa na tu no le tuto tasi a mata mai la so sa ia male asonga fua ia tailo ai e lo pete walo lu stai mo ta vena va tu sfauta sine ni sila ti ola so fina ngalo le tula mangere va ku nge fa pisa mo ia wa ka ngaki ki e gal pa fa ia me fa o ka va pisa mo per fingo fale vai o marco blooper dia te tia ia mertato va ia su e matu maltato awal ia si tau fu ia sei ma vertato tatu sangale e tatu a fon fo tu pele on face fo tasia tatu e kilangi ia pai masui vo ia wa famile tu no si singa fu example e tu ki kupeo ya
Lei, o te lola fu o tu mo tu buta tu atu i Samoa ai la pepe o ri ia nisi fo mamalo la tu le ta pena yanga yat. Ai o le tau tubra nanga tatu company titi sa te lelo sa o la nga. Mo le nei te mi te lola tu mo Samoa. Ia ai fa pe fo ini so la tu le ta pena tu oni so sani fo ini mo tatu atu i la tu mo la. Masalo le tatu company la wala vaenga paingo fiele ia le to la fo ino top up i telefoni Samoa. O le ngala tala. O le mfaina watu sa o i faloloa i New Zealand ma Australia pa tau top up a le 2 pe 3 pe 5 e le ngata fulna o le foi mfaiana o sa o online la fo top up ngai telefoni ana yo ai ngai Samoa e wa tola tola no fote tia ma tulanga we nga fa mal po ina mai ata pai mai le live i meo tupu Samoa a le fa fengo fiana la foto tato top up mai New Zealand nei e le ngata fulna o la foi no se leni wa fe lolo ai la to lo fa ngai na tatu to my cash Samoa lo no winga e fa nga tu click x in New Zealand ma Australia la foi se leni tau no el telefoni titi sa le my cash e na ga i rola e fa lo titi sa e por telefo yo tatu agent solo e to no poluma sala fai ia e tala ia la tu se leni o lo tam fai la vai ne ya mautu mai ali se fa lo e me sai sala fai le am fai ona tala i se leni a wa te lo mautu mai lo tu langana fai ngofi ya ta to la te me vidi mai ya ma fai ona la foto se leni my cash tala il falo lo na la tala to nu ya fai ngofi on fatino ia le tau singo ai nga teti mali tele le wa mo wa tu si vai nga taua e so sorry fo ile mo tatu wat nu ta si vai nga le te tau tu le atu fo ile mo tatu tu pelafo ia ai fata se il fo ile ia mo tatu ta pelanga nei tangata i hotu nei mo la tu tauna fa ile sim card tauna nga e tu lo fa ano le telefoni Samoa ona wala fango fia la ia te me ole am fe no mo wat sim card se tatu ofisa am fe na se sim mai ai mo ta Samoa a ole wala fango fia le o mato wa ye company la te fa ia e sim multi sa na tangoa kuko le eSIM titi sa Samoa saule lisio company em fa na fil melo eSIM o sim card titi sa lana download bilunga lo telefon o te me tau e Samoa na kiliki le link ya ola lo e dei ma sa to fa tale ta walu fa lo ma tulang fa penna o lo fa fa ngai lo online e fa ta wela pandu e tulang a le fa ngai lo online visa pola Mastercard melo bank ya mo la to wele le se te me e ta wo mai ne ta to visa te tia ya la to we tau tu le line nai e nai fa leolo ya fa ngai le eSIM ya fa ngo fie ya me uma ya mo le tulanga foi la to lo ta pena malanga o te loto te lo i o se Singapore a le ta pena ni so fontanga ni masina ani so e kalesia e le ngata fernal masino Julai ye fontanga lo ta pena mo Samoa ya pala au mata to numero masani o lu atasi 5 to lu fa mo failo na so soni atu i tulanga na a o sa ni malanga atu i Samoa ya ta tonte tio ni si va ngole tatu tautua ya la am faiona auto atu ya el pokala me foi male sunga ya ta vailas for really ya o ta pena tu yai na ta fa no ata vai no fa ya tu ti mungal va so atolni ya te lo la so ne lo te paolo mai lo ina lo to ya mo ato ta polo sunga la pe o kai o amaka ki munga keli pa te la pepe mo lo to mo nga mo tatu o tino mo ni tele ti foi mangalu nga mo nei va yaso ya pa te la so fo ya le sunga li pulo tatu company pe fa fonga ba yai le fonga la pepe tala ilene Pamanino te lo vaenga la tu tu nanga mo tatou pe ona iai ia le nei fo ia solulu te bele wati le o tatou lava ia le tu lai tasi smel fa fonga tatou falinga ona watu le o tatou telefone ngana Britania. Gynecological cancers can be silent. You shouldn't be. Learn more by visiting thepowerofknowing.co.nz. If you're unsure or concerned, speak to your healthcare professional. E le te tau ia oe una nā tia a fianga o le ka nesa o tutonga sā o te maitai. Mo le sila fia atili, a siasi le powerofknowing.co.nz. A whai o e popole pe le mautinoa, tala noe lau fo mai. GlaxoSmithKline New Zealand Limited, Auckland. O mo mia ni ngaluenga whai I lo fali.
o le living space o lau company if so soani ilu whaaleleo maota malawa. Ama na umia se papui pui, carport, canopy, be whaafolau heat pump, whaisau deck, whaakapeta lau whale, whaapsota i mai i le living space. Via 4 quotes, mau le so soani ilu finance e le aise deposit. Vili mai loa le living space i le o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha, o valu se lau, 5 whaono, 5 valu wha. Mō tā penanga o whaamoemoe te tele, whaafisota ai le Lux Tent Rentals. Maua whale ia, gnufoa, lau, stage maisi. Viri mai loa sa Taj Singh i le olua lua, 5 o 5 lua tolu. Olua lua, 5 o 5 lua tolu. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. In this update, growing dissatisfaction with power companies. Consumer New Zealand isn't awarding an energy retailer or a bank a People's Choice Award for the first time in more than a decade. People have told the advocacy group they're happier with KiwiSaver, internet service providers and insurance. Campaigns manager Jessica Walker says the feeling about powercos comes down to value for money and a lack of competitive pricing. The cost of power is really biting, so 20% power price increases in the last 2 years is understandably hitting households really hard. The government says school solar panels will cut power bills but also prove their worth during emergencies. Ministers have today confirmed details of the $30 million initiative, with up to 500 schools in line to receive panels starting this summer. Prime Minister Chris Luxon says schools will be able to support communities in disasters, and installations will have flow-on effects. And it will also create a number of jobs, obviously, in terms of manufacturing product and installation, and to the software and the management systems that actually run the solar panel systems. A man has died in police custody in Mount Maunganui overnight after being tasered. Officers were monitoring a vehicle of interest on Kaneere Street about 12:30 this morning when the driver tried to run off and then return to the car. Police say he rammed a police vehicle trying to drive off. Emily Ansell reports. The man was arrested with a taser and pepper spray used and became unresponsive en route to Tauranga Station. He was pronounced dead about 1:45 after police and paramedics tried unsuccessfully to revive him. WorkSafe and the IPCA have been notified and investigations launched. And police have arrested 2 teenagers after an assault in Auckland's Kingsland yesterday afternoon. The victim is still in hospital with serious injuries. Police say the 15 and 14-year-old have been referred to youth aid. That's news. In sport, the All Whites have finally kicked off in their Football World Cup warm-up match against Haiti in Florida. The fixture was delayed by more than half an hour due to lightning. Ben Oliver's refusing to be deterred by being a road cycling late bloomer after winning his first stage at a European race. He's won the second leg of the Tour of Wallonie in Belgium. The 29-year-old Commonwealth Games mountain biking silver medalist only moved full-time to the thinner wheels this year. I'd like to say I'm not old, but definitely older for starting a professional road cycling career. There's 18, 19-year-old kids going to the Tour de France these days. So I feel like, just live it up until it's gone a little bit and enjoy it while I can. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Hey, hey! Fai malanga lole pe asu esela au e fua tele nau nau wa mua tamilo milo e buli buli tau tau upe vai tasi ai fa e tole lau lau timu ma ama fai malanga lole pe asu esela au e fua tele nau nau wa mua tamilo milo e buli buli tau tau upe vai tasi ai fa So
fua tele nau nau. Wa mua tamilo bilo e muli muli tau tau. Upe vai tasi ai faa e tole lau lau. Yeah. Pe ale alofa, pe ale popoi, pe ale kaele, pe ale pepe, pe aga apo, pe aso ai, pe a fai kala, pe a kaula malama. Timu maa maa fai malanga lole, pe asu e sela au e fua tele nau nau. Mua mua tamilo milo e muli muli tau tau. Upe vai tasi ai faa e tole lau lau. Yeah. Timu maa maa fai malanga lole, pe asu e sela au e fua tele nau nau. Mua mua tamilo milo e muli muli tau tau. Upe vai tasi ai faa e tole lau lau. Lonu ue Samoa e wai la le le i le vasa. La le le oe inu o le vasa. O le mwhai te whawina nisi o tātou whawhiawhianga ma tātou musika su whiwhiloi le nei fo i teimu le aso. Pea mai atu ia nisi nei o tātou whatatanuanga. Ono leu whatasimaila unanga ma tautua fo le tātou City Council le sunga iauringia pida perenato. Mo tātou le nei uli. Ia la mwhai tātou tatanoa toa le tui sifo o kilani. Se atuai tātou whasalaunga. Tulanga olo iei fo le tautua unanga le sunga iauringia mo tātou. Talafa uringia. Malo leo sai malo fo ile. Whamalo sifi au mga luanga mole o ngatono le vaiaso. E ui ana malu lutia tia e whaftai o na lavolo o malo silo si fonga le vai ngole aso e o tua. Mawhelo ia tu li tātou polkala masani asi aso lulu te itasi. A wala fo il whaalau lo ino tā pisinisi. Ia wala wan tātou whaatau le ia bawaini whalawa na ia tātou ainga. Pai ugol vai aso tia tia o le ala lea o le tā polkala me lei vai aso. Ai pule atu le kanga whaftai o lewa bawolo mantu wawanoa. Mawhelo ia tu li tātou atunu o i paanga masani.
Ia ngata ia o lo whainga renga, lo whalongoloko mai tono whainga renga, tono tamale, ia o lawa maonto, lo ia ni tātu mātu o lo tāpua, i o tātu whaiva, whaaftairi no tāpua i nei aso, lao tau au na leo lungia pita perenanto, leo tātu whatasi, whairo foi whaalau loa tau tua le sitika, ia o lo whaino foi nantu, ia tūlango tāvale le lei, tāvale, tau sanga le lei, ma lo kilomita, ia so swani la mo tātu atunu, ia whaamana malama fo tūlango tātu finance, ele whaangalo la whainga luenga le tua o lo whapenano talo mo tātou ngā luenga tia le nei aso ele nganga whaaloalo. Malo whao tai, mana tō lea la whatuia tūlanga o iei la unanga mo tau tua mo lo ngā tono le vai aso. Te ilo whaina ua tō tele le mamalo le tātou atunu. Pe foi le ilantou o lo anga i atu wai mana ia. O le o lo e mawhaiona tau tua mai. Ia, mo lea foi tua au kilani le tui sifo. Tō tele foi la tō o lo alalam papa awai. Ioe, tia o le sa o lava leo o le si fofoke la uskalenga le nei vaenga le tāpol kalami o tu sa ta avale le nai tu o le foi tu sa uma foi ama ta avale o tu le nei tu o le ia o lo whapena foi na fsosoni atua i tātou a inga o lata mai nei ia ua foi ma mao le anga i atu i nai South Auckland o le tulanga ia o tele whaatau o lo mau le vaiaso e tā whaasara launga nei foi vaiaso ia o lo anga i maisto ino atupana o lo saini folan ta avale le nei aso after ya le lenga ya pana ya mole anga o mai lava sai nei manreua ya le sai ni mai nei dato West Auckland dato Falta Valley el tau toma unanga o fa penalo mato o na tuai tia le nga fa alo tulanga io ta finance ya o fa ngofia finance temile nei tulanga ia sa wa full license le lo credit le lo income ya ta sali tu la fa tele ta sanga baua ai fa pelo ina fa le tolu yo tulanga la le talo tol tato nu o sai ma bau per to bai o lo tam fai al besile tal sanga i finance wa level tam fai ngabon tato sa ya ngole wanga i bele tau malulu ya me se fole le anga le tau o tau nei fa na wa onga ya le le ta vale nei fa na ya onga tulanga o tato lo toa tele manda do e tato for wheeling o SUV so se tu ai nga Honda ni Sand o so sto inga SUV o lo yai master o maua ia le Mazda CX-90 maua le temi nei ia wala mai ia le tātou telefoni o le olu atasi o valvalu fitu o lua fitu lua e te maua ia le tāpso ta inga ia na whaafoe leo tūlangu ki te o tātou tāvale maua le tātou warranty ma le tātou insure au te whaatasi ama le tāvale pe asaini e aso la nei ia o te loa pe ama le lima tātou tāsanga o lo whaatali ia e lua leo manuia mai ia e tālsia e iwa tu nei vai aso ia watali mai ia wa lava tali atu mana o tanto atu no mo le atu nga fa faiti tia la auto foi tito la au fa la lo tanto por clame yo lo mo wa lava fa ta o fiti ka fa fu tanto la sende awa nei ngalo ta sia le aso te vala o me gia mo wa lo la sende le aso te sa wai mo wa lo la sende le ia mas fa lo fiti ia vala o mal tanto numero o lo tasi o val valu fitu lo fitu lua ia por tanto tu atu si o le tasi lo lua Lincoln Road te mo wa ye te tu mo unanga au mia au whainga ruenga e vai malima i eil tāntua tunu iau nei vai ngata ua ia mo le whairo atu le nei aso ia mo le atu le ngang whaaftai te tia mo le mantua manoa alo whaatu Samoa i mo le nei vai aso ia i le ngang whaalo alo whaaftai Alo whaaftai tere lava uruia mo le tātou ripote nei vai aso maria ia ngā ruenga o tutoa le nei vai aso Sfuru ono minuto le tere tula tasi vala wane le telefonia le sunga ya urungia o le City Council o lo tasi o valu fitu lo lua fitu lua o lo tasi o valu fitu lo lua fitu lua o le o iwa lo tasi lima balu iwa lo fitu le telefoni na le tatu ofisa te mo le lei lava iai ia levo i tamali o le tatu watunu sa idia sta vale mo emole ainga sulu fitu minuto tere tula tasi tau te lafo i mo tatou ia o le whamanatu masani lava le tatu poklame o le ua amata fo ia ona sauri tau malulu ia nana whamanatu atu lava nei whanau a oma tātou mātua e tau ona tātou vai mavi o tātou ia whanau a mātua e piki nei te maiti tau tua nā mā tātou e vavi o rufa si malulu awa pena alu si o walo le tai au e li a vese o fumawhanawhana oka e se rufa atamala ia e tauna e alma a vese o fumawhanawhana ia ai mana ia fui le tai au ke rori me taun whatatu whai tai au langa leua malulu onu sai fui tātou mātua le so on whafangu whaita nei te maiti whaika nei te maiti le tai au i o ia pela uma fui la kawa lawa i kaimia kaka o nga kai
Yo whakukunga ka ika ngā vai kai mire maru rufo sa mo re kau ngā vai kai. Ai o whamaratu ai mo tātou, tātua nā, nai whanau a o ngā. Lunga tātou Facebook, lunga tātou YouTube. Kamalo atu tātou watu no. E mai vanga mole nei fo ia uli. E rau tari mo te mole wati no se futbol valu minuto te nei leitu lai tasi. Tali tu lai lua na se atu fo ilo foa ile to fa ia fonga mua se one francisione. A wali fa o wino tātou po kalame se pa ifu istemi leitu la. Yo no le fiafi. Kata se mo te tua le fionga ili atau se ve el heavy ten le vea. Ia vai atua we sau. Vai fa se mai pea. Na e alu al sisi ngā fu ari toru vai aso le atiri o mai. A wale vano fia vai atu vai so mai. Fia vai atu e wai sau, fa se mai peau. O te whaatali atu, o te whaatali se i e sau. Fia vai atu e wae sau, wha se mai peo. O te whaatali atu, o te whaatali se i e sau. Talo whai a te oe malo wha moe moe, ua ta whiu tau wha atonu oe. Wha apea ai ole sa olea, tau lele a tau tino atu pea. O ti whiga mea na ele ai se au gana o lo uma. Mamauro unu malo waiga, la upele awa nei whagaloina. O te moe i le po, o te moe ngiti o foliga. E mamauro unu malo waiga, la upele awa nei whagaloina. O te moe i le po, o te moe ngiti o foliga. Talo whai a te oe malo wha moe moe, ua ta whiu tau wha atonu oe. Wha apea ai ole sa olea, tau lele a tau tino atu pea. O ti whiga mea na, ele ai se au gana o lo uma. Se pa usisi o whaapuna i le soga i miti. O moe i le umu pe aluga i se pula we ta mosu. O whea o ia se pa usisi o whaapuna i le soga i miti. O moe i le umu pe aluga i se pula we ta mosu. Talo whai a te oe malo wha moe moe, ua ta whiu tau wha atonu oe. Wha apea ai ole sa olea, tau lele a tau tino atu pea. O ti whiga mea na, ele ai se au gana o lo uma. O ti whiga mea na, ele ai se au gana o lo uma.
O fia maua sau ta vale po sau piki apu. Ai tong ta iwa yaso, lua va yaso. Pe ta imasina, o le sleek cars o le a maua ai le fsoswani. Ua ta pena le au whainga luenga a le sleek cars mo oi malo a inga. Aua e te popole i se mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu i le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani i saute, vili mai loa i le o lua tasi fa, fitu lua selau. Po le o lua o, fa lima, tasi lima tasi. Ua mawhainei o na whaatau wantu top-up ale Digicel i lunga o le upenga ta whailangi ale ClickX Pacific. E mawhai fwoi o na lafo exe leni i le MyCash ale Digicel i Samoa, tonga fiti mawaru atu i le na o le 5 ta la. E le leile reiti aso taitasi ma e whaingo fia fwoi o na e listalai. Asisiane i le clickx.com e lafo ai sau top-up ale Digicel. Pe lafo ai fwoi sau tupe i le MyCash ale Digicel Samoa, tonga fiti mawaru atu. Morisi whamtalanga vla au le Olua tasi 5 tolu fafa. Olua tasi 5 tolu fafa. Mo tupe wha moni Samoa, mana tua loa le Pacific Easy. O loo wha wau pia te taru papitoa nao le 5 tala tutongi pia whaunga ina le Pacific Easy app e whaatino ai au tupe wha moni mai lau telefoni whebe ai. O loo awano fo le tato direct transfer ti posi mai ai au tupe le tato account ma whamani aina fasili lupa le telefoni ma whaatino la whaino lau tupe ai na whapitoa. Mo le tutongi ino pidio le bai, mo li te ngā tupe so se whare tupe Samoa, pe tutongi i nino no ngā tupe le numpi wha Samoa Housing Corporation, UTOS, Samoa Land, ma so se au nanga Samoa, o lo mawhai na whaatino uma i tātou au nanga o le Easy Pay. Mo le silafia, o whaasoponia so se vahenga ni usila i o tātou lala, o lo awano fo i o tātou ofisa i o taro mamangele, pe whaunga le Pacific Easy Mobile App, po le Direct Transfer, whaasawa i lo taimi, ai sili ato na whaasawa i na autupe wa taunga tāle penisini. Mo nisi whamtalanga wala au le telefoni o valse lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono, fitu iwa, fitu wha, ma le lua fitu ono, fitu iwa, maru wha, Pacific Easy, o lau paanga mo tupe wha mo boli Samoa. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Au te whawhiloa ai, whatalo whatatu tunu, il tatu porkalame o le armatu le ola i le aso nei, malo le soifua manuia, ia te oe mawhai ona mai moa, mawhafonga il tatu porkalame o le nei aso. O le whata ote luas fulvalu, whaupas fultolu, whapea, o le ua ufi lona soli tūla fono, e le manuia o ia, a o le ua whaali malafo ina e alofangia o ia. O le upu i le aso le nei mo o e whapea, whaamaua lalo pe a whai ua sese. A whapeto e whaitawina le mau ma koe kui se isi ona tu unga whaingofie le whapea, o le ua ufiufilo na soli tūla fono, e le manuia o ia. I se lo minga whaingofie pe a paraphrase whapea, o le tangata e sese, a e le whaamaua lalo i lona sese, whai mai, e le manguia tangata nga, kanka mafo ia o sese, ai le admit o ye sese, whai mai aia o ye sao. Ai whalonga la whai unga whai mai, a o le ua whaali le mea sese, lona sese, i oi lona sese, ma lafo ina le mea sese, whai mai, e alofangia o ia. A tu la i sese upu whai ngofi whai mai, o le tangata ua sese, matalia ina lona sese, ma whaamaua lalo e tusa ma le mea sese whai mai, e alofangia o ia, e alofangia e le tua, koe alofangia e tangata, o le ala lau sese, ia e whaamanga loina o e le tua pea i loa, me mua e ki admit o oe ua sese. Whai mai le tasi tangata, o le o langa le nei, o le a onga mea uma, ngo mea uma e ke uiai o le a onga, aso uma, e au hiai ma mea nei o mea sese. But o mea sese, whai mai, o whai a onga sili ia, o na fesoasoani mata ua tele i o tatou o langa. Wa o le whaataita inga nei.
Afapeke alwe su i tangata ia ua whaaina ma whaamanuia ina ili kaimin ngai leolanga ma whaisinga au kalakarangoanga ma i lātou teiloa umai e tumu tangata na i mea se na lātou whaia i le tuana i peitai na lātou i loa o na oina mai i mea se ngā lākou whaia o le aule laua kuale lisi o tangata i longa o le lalolangi le ia i lau apile ka ngaka ua whaaina i le tua a o su enga o lātou o langa ke leo mea se ngā lākou whaia a o le ki o ia mea se ngā whaamaua lalo ai ma lātou wa oina mai ai se mea lei mai le mea se pika i o le whalawelawe o tātou e fia ingoa o ma tātou i le kamaloa foi lele maro le sau mai kuae kamaloa ngā rana ingoa whapetania o Mr. Right ka mga whai mai aia wa o ie le se sa oa ia ia sa le aise se al whalawelawe e karanganga ia le finge peise ta posa sa wa ai e lunga o le si whaasara launga whai mai lana tala ale makua i le mutu whai mai o ka ngakala e kumu ai se ori maka ukia whai le tala mai o ta ngata la e tumu ai se ori o ta ngata sao e le impai ai se kaimi o ronga o langa ngā whapea mai ai ua o se ringa o ka ngaka ngase se ai le admit ua se a wa whai lana nei ilo e whapea e mafuanga o na a whai e ke whai mai e le aisau se lona winga ua e whaaleo ngā ina le mafuanga na maliu a Yesu a wawhi ngā maliu Yesu ngā maliu o na ua tumu le lalolangi i ka ngaka whai mea se ia whaamanguia le atua ia ke oe ia ma e inonga whaamaulalo pe a whai ua e se le tua te le tangata ua whaamanuia ina o ngā ua awa o ina mai mea se ia mātou maua fo ele loto maua lalo ta lia ina mako mese se admit ua mako se ma awa oinga mai a mātou mese se vi ia o Yesu amen te whaamangalo anga sala Nā te whaamangalo anga sala O tangata umalava Le alofa sili sili le amoa Le alofa o le atua Le ofo fongia Le alofa o le atua Le ofo fongia Le alofa o le atua Le ofo fongia Le alofa sili sili le amor
fasili sili le amor. E ala lei mana i al taimi le wati le wato e lua se fulmo le ono minita na tane o leitu na e lua o le tatu po klamena le reto le o le stamu aftanga falenganga mo o le ni fu iasi lui tau e pelo se fu falenganga ia mo le tatu wola tautu mo le tatu wola au nei le tua mo lona fina ngalo vi ia le li fa aftai le tua ia o le lava e mo le malosi mo tatu ia bala tolo solo ngalo le mama ia tiu te mafai valo filimo le fengai mo tatu te fa balo atu tapo inga le tatu te mapti namba tu mo tu malawa malo lava le mafuta mai ma lolo le sa ia te o tu ansin sina fa be fo ia la finga luenga tofi le tua sunga i fa fengai ngo la tu fa tua yonga i patele te mo te sa lo fo ira finga luenga le tua fa fa le malu so se fata fa tau langa o le manga yo le suru mare la ka ki le la le sa o le la le ulima ulima mo sa bala ia lei ole a ia se swinga tatu po kala ni vai ngale so ola mfona tatu tatu no ma fa soa ni si fo te mari o tatu watu no fa tasi mo te tatu ofisa i po kala me leo ato faina mo faina mo le fiafia na nei e mana ile manino le lo fa fonga ola mfona fa sino a fa ilo atu ma tatu no atu ai ia di tatu po kala me nei ya uli ia na elu atu sa wale no fanga le mfona fa ilo atu mo tatu ai e mana ia luanga ia tu no fanga awa i lo le ale au ngo auti le ale fa moe le ale wingo le po kalame le asi taua le asi ao nga mo oi malu ainga fifira ni vai ngole uli lo fata si mo ngol tautua fifia mai ia le afio ngol fatua ia tu ali tai ai pisa sabali ola mfa ana tu atu le afio ngol fatua ia tu ali ia e fa ilo atu ai wa ke lo ia nga fi anga Samoa ngi ke wo ka wa ko sengu ola fi anga ia se fi anga ola fi anga fatu ia ki o si ma talo fatu ali ia ma lo se fo maria ma lo fo langi ma le nei vai ngoleso tal tonu ia o lo so longa le ma yo fa va do film ia au ai lo tu mai lava lunga tatu tu por kalam ona ia vai nga tau e tonu fa ilo mo fa fonga tatu watu fa talo fatu ma nga fa lo Mole tra faftai lau sunga tia mole nea no fa auro fa pe tu ile mal mato fa la putonga ia ale itu ina tu foi se leo ia e mo lava fia fa ilo at foi ia la uni tangata mal be foi o saval val mai ai ale ngata ile mole tra lava faftai malu le atu no lo fa pe fa fonga mai tato por kalamal nea fiafi por nea wauli ale ngata le fa ta lo fa tinam tama mal fa na lo fa pe ona fa ngai foi manga luenga ole nea o uli ai o lo ingo i pe tu inatu ele tuangane po le sunga ia tia o tu ali tu foi ta ia fa bela ma wa pisa sa vali e sa vali mai la alfanga o ino alo tama fusi sa fata ma sa fotu la fai o lo tina mai la malu tu la ele po faleata ia o le sa vali mai o ina de o man no formacio oli ia la via lola ma fali ula ma falfa ia faftai lava o ia le vei bale ai mal ngu ko inga io e sawa mal nu to ina falle ia meu e ka male ngu ka ma ka mai ia malo faftai ia vi le faftai ole ta ol nei via po kala me mal nei fu fatata noanga te loi vai nga ta ua ia ola ma fa ilo fa fonga tatu atunu la fatuia ia lo fiona fatua ola tongu ale angwa auti le fa mo pe on malanga mai faftai lava ole fala putputonga lo fa pe ona o ave masuia nea fiafi pol nea wa uli ole la le fa ata o failo family ole fa pertania ina be fa ngofia ine ole failo just do it family ole ainga o se charitable trust lo fa pena fa tu wina I Wellington aya afia to au langa I nei au kilani ia ma across Aotearoa ato ia ma fai ona o ia au nanga ese lo fa pena fa tu wina ai mole nei po kalama fa pitoa
O le afiafi nei o lo whaapea o na whae se tala noanga a le ngata le po se whae loa i le tātou atunu po le malu fo i nei au kilani. E tu sai fo i mo le i pā anga wha el tise. Te leo taimi o lo whaapea o na tā oe e ta mama tina malulu le matou fale. Pe e tele le mold lo whaapea o na i tono potu moe. E susu le kāpeta, e le mawhaina wha amanoina i a mātou wha amalama, ma ngai o inga wha apea. O nei la a fianga lo wha apea mo, e maua le eczema po le tino maloloina le whanau, e maua e fo le rheumatic fever, ma o le tau sia whale o tātou whale po o tātou ainga. E o ai lava isi, lava i to ainga mai o lo, e o ai ia, e o ai tātou whanau. Ai maise le au matua po o lau sina o le tātou malu o le atunu. O le afiafila le nei o lo whapea na whaalau tele ina ia mātou au nanga. O lo o iai le phase 1, e lua la vaenga lo whapea na whai ai. O le vaenga mua. O lo whapea na mātou paanga, maisi trust i mawhai ai o na whesosoani i ainga taitasi. E mawhai na mātou o atu i ainga, whai moni assessment. E wa ai tonu lava po o leale mea o lo whapea o na mawalunga i pili o atu ainga. Pili el tise la lea a whapea o le o se pusa aisa, e wa tuai le pusa aisa, ai ona paule o pusa aisa o mawhai o na a fōringa ele ainga. Lilo maltato manatu, o le energy o lo whaongaina e tonu o le malusi anga lo whaongaina e le pusa aisa. O lo mawalunga i pili So o le assessment la mato navigators po o mato sui. E atu vava ai, a whape ai ska peta su, e mawhai ona ave mato mani advocates, bon tangata e mawhai ona tala noa ma landlords, pe tu atu ini suggestions, mo homeowners, I awala e mawhai ona whaafo i ai nei ti ngā, tātou te vaaia, I aso taitasi. O le afiafila nei e lo whaapea ona whataunu ina le nei pukalama, I o Tara, lo whaapea ona iaia o le address o le o Tara Music Arts Centre, 46 Fairmore, I o Tara, e amatala le Afaleono, le nei a fiafi ia. O lo whaapea ona iai, part of le matou team, o lo iai le a power bill specialist. Tusa o ia le e specialise I bili a mōli po pili e tise I tono le atunu. O lona matafa ioi po lona ia I tono o le matou whaalapotonga. E mawhai ona ia assess mawa ai I patterns, I lo whaongaina o lo ele tise, I lo ainga. O lo ulava talo, mwhai na tala sanga atu, a whaapea fie loa, a tili pa whaapea o iei ni nei whaafita au li tono lo fale. But it is ia te au lava tu lo lava I le nei a fiafi, but e leo se mea tauna tatou mai, ona it's not our fault, the way our homes are built, or the way our homes have inherited all these different problems. Ai o se awala e mawhaina tātou, whesoswani o tātou whānau ma tātou, tātou ainga, I mawhaina whafo ia. Ia o tala atula nā tia nei. Maria, e se le Maria le vaenga le ua mawhai ona e whaasoa mai, e hawhtei fut lewa noa le ua mawhai ona su mai e tātou team. Ea, ma le tātou o malanga e whai ona whaasoa tūlanga lea, o le tasilia vaenga le lo e tātou ainga, po le anbia ana mingo I runga le pilo le mori. Sawa lalo le pawa la tau. O le vaenga tāu ala whaangolongo, o wa mo lewa noa, o le anga I tuina tunu. E whaasoa, o te lofo I la I ni fisili o la ama whai ona fisili iai ai mai se ia tūlanga whaali tono le whale o me te tau ona whaali lea pe o ka peka o le whaali tono fo ili o te tono le o le leanga o le wha alo a wha pena ila nei te ua wow te rola whalau te le nā nei tuali nei vaanga ia nei te ua fisili ia fo ili le tātua te no ke ua vaku ia whamama le kiringi ngō le wha alo le wha alo ka peka ai waka I kolu vai aso ka I masingo ave le afoi ia le talo sanga le tangata ona le whare
E la se sosani o tofu ni tu le ia tanga te ona fale. Sosani mo tanga te le mo to. Whaftai lava mo whafsili. Io e tusa o le mato role na po le mato tiutel na ia mawhai na ve mato ma nisi ma whainga advocate mo me te tauna whaaleina I tono whale. I tono malo New Zealand o ia le healthy homes regulations. So it's a ia tu la fono e mawhai o na mato au iai e mawhaina fesosoani landlord e whaatau no ina la tō tiute. It's going to take time sometimes for ingane onga o le tamawhai e catch up ia le au landlord I la tō tiute fōma mea fōia o whainga ona introduce mai. But it is the role of whailoa energy e mawhai ona fesosoani ma advocate mo mele le I te tono o whale ma te tono a inga. I le tiro le te mili nei. I le mahalosi o le sawa o le alo le paua. E te le fwila vaenga pe ona e sauno alo whenga le whalatua le nei ouli. O le amawhai ona whamaninu ma whalau tele le Fiafia nei. Ia o le pusa aisa. Wai ri lua lo makua la sawa le pusa aisa o apar ko inga le kokomu. Ia e lo makua o la sawa I o la whawevela I mea ir ko inga le microwave. O awala whapena o le amawhai ona whalau tele le Fiafia nei. So sani fo ilia mo le tatu watunu. Ne I te I wala ko fusira o makua ngangei. Ia o kako Samoa lo whionga le whalatua. Ia whapea. Ia era ko ngila kua se singa o langa le pusa isa whapenga tu ali. Ia mistau. Ia o whiarai mo musa ka pusa isa. Sa ole. O fesiri whapenga ngi ki wape. Ia wakere wa kaunkarze fuanga o fe musa ka pusa isa. Sa ole. Wa iai pa anga o mātou whaatasi. We're working together e mawhaina fesosoani mai. O lo o iai ia specific budgets for I mawhaina tu ese allocated ia mawhai ona fesosoani a inga taitasi. E suwatu whailo referral form o na watu la I al mato team I lo maota, lo lawa, lo whale e mawhai o na whaile assessment. A mai le assessment e maule avanoa e talatala noa ai le assessor ma lau sunga I tono lau whale. Ma e iai fo inisi me mwhai ona e whaali mai ia. It's not the answer to everything. But e iai awala ese e mawhai ona whai titi ai le ti ngā o loo whianga iai a inga taitasi I tono la tau whale. Mana ia. Oka. Whawhanga mali tatu watunu au te misia le awhale ono le Fiafia nei. Au te misia. Au te misia le awhale ono le Fiafia nei. Le wa e whawhanga me ua sauno antu ia le whionga whalatua ia tuali. Mo tatu lono winga. Ta ua lalu ta pena nei. Ai whawhanga mai lunga tatu po kalami. Tangole tusi lalo vaenga te tauna e saumani ofisiri le Fiafia nei. O la amwhai ona whaailoa ma whaamatala le tatu lava ngana le ngana Samoa. E te iloa fo iona e mamala matiri ai le au nangama le tautua a le tatu po kalame le angalua le Fiafia nei. Ta pena mailani ofisiri. Mani me te iloa lau whaale tono lau whaale. Wai nei te wai tango o nganga uri walo mua ngā whapero le pawa. O ile ai. E re alu se pawa se vasa. Well, yeah, I feel le hospital bed, loa ngaule vai. E mawhai ora matu o whale mai. E whai na ol whai. Ai ava peo le vai o le mua ngā vai lau papanga lua kau ai misa ngā pōre. E misa o lua ai kongi mai le ai lai le whapena al tatu pokala. E ai, e koe vangere sina upapa e whau le varo ko moe. Kane pingi whakaia. O le tātou no whanga o nā o tara. Ia. Le mana i la talata mai tātou o tāhuhu. Vai ngofia tatu I o tara su mai tatu I mangele mareua o manukau o le tatu ne le south o ne mo le vanoa o le mani o le wanga I mo yel po kala me sau sa o ya tatu nei sauti e mo le vanoa fu le mo tatu o le tim sia la Fiafia nei su mai tala mai ao le wa vatu tatu po kala me tu mai ne ofisili ma va ai va enga o tono lo fale na te I loa e fiwe ku le tangata e ono le whare li tari mai a le hava nola le ofisili ai tama whana o le tatu atu tatu pakalame I le Fiafia nei te ri whainto e whairu ma le tatu tu atu si wha mo le mole lava O inga I le Otara Art Centre o le Otara Music Art Centre o le 46 Fair Mall Otara Auckland o lo iai fo inisi lo whapeona la Fiafia o alum whanawa mangele o le Sistema Orchestra o la
whaapea na lato Fiafia nā nei. O mai tātou Fiafia, a whaapea e le o atu sesi i le loo la a iai to te lo mātou la whaapea o na available information o na mātou whaaso o to ai le ia te oi ai awale meia pe awale mā su mai su atu tātou Fiafia tātou talatala noa i mawhai o na whaai tia neti ngā i tono ainga taitasi. Ma ngai ala upu sau noanga muri au te mā e mo sau pusai sa fo le mā ia sa aha i roa ua whakau sanga ua whafsanga malau pusai saranga sau ngange whafo lau pusai sa ai inga whapikoa yo e ke wa sume malau pusai sa sui le ai e ai inga pene whafonga mai whatal noa nei vaenga tāua ia ona mo le so san tele mo tātou ia ai anga i mai le Fiafia nā nei tueri e mo sta maftanga nani of course, so se mea lava e Pacifica, po se mea lava e Samoa, e iale tau maftanga su mai tātou Fiafia, tātou ai tu lo, whaatasi, ai le ngata i lea. Skako story ma ori i mea tupu i tono ai ngata i tasi. Ana ia, te lele awanua te whaasoa le Fiafia nā nei, ia, mo le tātou tim malanga mai, ina i mawhai o tātou mo le manui o tātou ainga, mo le manui o tātou ainga. Ai fia maua le sosani, sumuna nei, i le tātou Music Arts Centre nei o Tawa, o sila fia umalawa tātou, ia, awhali tūlai ono a mata le tātou pakalame tātou nom whaasoa, ia, maua le tau maftanga mo tātou tau lunga le tātou pakalame, maua foi ma tātou whawhiawhianga, e whaanofu file muelu wa fiafi le marulu. A malitoa ina malo matua pe amai, a fia malitoa ina malo matua whai le leia la la e ma whanawhana, whaia de leia la se vai ma whanwhana. Ia na maile sto ina masi do matua o ngā whu e mei whalongolongo i la ua. Ai mo tātou fo ia ia ngase tū mau, inu le leia whala au na sau ila ia lea, o mai o rua a whapete sau 5, sau na oe, a mai maltapo, o mai le limo lau tautonga. Si wangana ue si vaenga tuarifa mo le mole lava? Le ai se whaftai lava mo leva no wha auro, o ava no wha apea e se asa lava maua o le opportunity. Never come. Tala na le sto ina mato au lotu for my opportunity. Never come. But today, it's your opportunity. Tatu wheloa ina nei. Whaftai lava mo leva no. Ma lo whaftai. Mani o le pokalame le Fiafia nā nei. Lo whengon whatua a mese le au malanga. Ia, soifua. Ia, wale au ngā kako wala ngā ngiri a whare hongo. Paenga tā ua i au le mwhwet whaasua tua tātou pokalame tala noa le tātou lava ngana le ngana Samoa. So maila le Fiafia nā nei a whale ono. Wai sao whai o, wai ngi ke ua komua e lako le songa whoa. Maua whaafiafianga au le aunga au te tala noa ma whaasoa. I le tātou lava ngana. Ini vaenga te iloa i mawa ile manuia ma le mena te mana e whaale le i tono lo maota polo lawa. Lea lau mo le awanua e te suma i le Fiafia nā nei. Ta ua lau whaalongolongo. Ta ua le lau whaalongolongo. Ia au tal no atu tātou o malanga mo le manuia lau ainga. Taunga tāle seifuanga. Wa o wala kaunga kā. Ioe, ua o ale kaura ka amu mara kalo ua alu irunga. Io koe kaunga o whiringi o langa marangi vai keimu tātou iai. Hale ua sauru wha maa maa venga. Awe te maa. Kako mai kako ai ngā nge i awe ka pera o ngā muat whaola. Ka pera ngelo o ngā muat whaola mai roa. Ai kako e wanga nge. Te bila wati lau te walu minuta tā leo leitu lai lua. Eva mai pea I te radio kasi lima I wakolu a mo. A whai alo o yaimi la pisi e se mai I la pisi maasani. Pei o tau ta wha te kunolosi, o tau ta mamafa, maisi. Awa le la foia I le la pisi. Ai tanga I ane I le aucklandcouncil.govt.nz/where it goes. E te sila fia ele no whangai aweanga I ai. Tāmaki Turuki, all together, Auckland. Oso. Son, fe o kausinga iau makari I la manga iau lau ka vali fou. Na boi amu show so. Bag. O le Enterprise Motor Group man ka. Wa uso yaid kaya wangi. Lei yang whakamoe lau whainga duenga. Ai o aku rea Fiafia wa show lau ka mai lunga lau ala. Wa ma koinga ka vale. Piki apu SUV, van. So koinga ka vale ha. O fe faltava. O le lima ongo fiku Great South Road man kau. Pe vile le over se lau lima o dua kodfa. Enterprise Motor Group Manukau. Sa ili
filifili, ma ave loa lau ta'avali. Hey, where you two off to? We're going to go drop off Nanny Aroha's bell screening test. Have you done yours? No, this Nana is too young. Not anymore, Nana. The age has just come down. That's you and Papa too. The starting age for the National Bowel Screening Program is now 58. When you turn 58 or 59, you'll be sent a free bowel screening kit every 2 years until you turn 75. Please do it for us. It will come in the mail. Hey, don't be that guy or that auntie ignoring a sore throat. This isn't just some drinks and lemon tea in your sweet situation. Untreated sore throats can lead to rheumatic fever. Nobody wants that for their family, eh? Go get your Pepe's sore throats checked at your GP, school nurse or pharmacy. It's quick, easy and most importantly, free. So come on, whānau. This summer, take care of your tamariki. Get it checked and get it treated. For more info, hit us up on socials at Stop Sore Throats or visit stopsorethroats.nz. Te pele wa tele o toe 5 minuta tan leo leitu lai lua. Ya, ta ulunga sta joba sa longa malo tatu wa tunu. Tatu te filo le sa ta lo fu mo leo tatu mo taxi langi. Dio to maftanga mo to fa ya fonga mo se manu francisione. Ta pele mai wa fa winner po club le de Samoa se pa istemi all ha Fiafia. Lo fa tele de Samoa, manuia nga luenga o fe ngai malo tatu wa tunu. Tatu filo le sa ta yao.